Ia talofa lava le pa ia maualuga o le faafofoga tapua'i ae maise fo'i o le sila mai moa sa moa le atunu pele le loto ma le fatu po o fea le tafa o le lalolagi o lo e mafuta mai ai i le tanoa ava mulimuli a le'i atou o savea i luga o le siufofoga a Samoa le radio Samoa sefulu ma le 5 a mo faatalofatu ma ofolofatu a fio mai matala mai a ao. Wane so se tanga malu taftafa atu o le tātou laulau. I le tātou tāno ava o leo. Wa sua le laulau. Ia, pati foi le ava. Ma mamoli ipu o le tai ao. Tauta se ava. I le whaafonga tāpua i mai le atunu. Ai ua ava mua le tua i le nei tai ao le astonai. O le aso lua se fulma le lua o le masino au kuso. Lua afe lua se fulu maleono. O le wata tolu ale tu la tasi. Ka malulu atu faisi tu ai mai. Ia ono le pisi foi o le wala maisi tu tu ngia fale a inga lema alofia ile nei tai ao. E ui o lea. Ia o le nganga fifia ma le whaanga e tia. Ua maua le lau. Tātou te toe lau lua fesila whai ai. Pati le ava o le tānoa ava mole teimi muli i lunga o le platform a le siufonga Samoa. Ai le whapela e o mai le tātou tānoa ava. O le a longo puia li i le atunu ui le vaia so fau. I lo waso muli toe wha lava da i o waso lo toe o le kout kalate. Ia o na tātou tau bawai lea i lunga o le siufonga Samoa. Ai o le a surprise oi. Whate ia oi. I se bea la e wawa ia tua i woi, wa e se le bea la i ngu awa mai ide di ide le kai ao, ma paki le awa o le tānoa. I lea fo i vai aso po le vai aso i o na tu atu. Ai, i le nganga whaftai i le atua, i le tele o nei tausanga. Luas fulpa le ono tausanga. O tātou lau lua fesila whai. Ma le atunu, ioi, lu ngā la lo, avatu au mai. O le tala e vāea ai lea i le ea. Tō tele ia o le au tau muli ia le a tau o savea i le tele o nei tausanga. Ai o le māsino se teba o le tausanga nei. A sofitu o le vai aso le nā o le a sofitu. Pa ui e le a sofanau o le a tau o savea. Ai a toa iai ma le whā se fulu tausanga o le tautua. I nei mea o whaasala lauga le tio televise. Newsy Pepper, o Makasini, o Upega te whailangi. Ia, ia lea tua, i le tele o nei tau saka. No mai o mawhia la ulu. Lea o mātutua i fwai lava. Ia makula kua i maulu. O mea siri ka ua. O la upopo o maulu o tia, ia lea ai kai furu. O le ioi furu le ulu. Ai le iloa. Ua whao popo ai le te leo le whai. Ai ma le mawhau whau. Ia le atua i lona anga le lei malana. Whatau teiga o le sāwalinga fo i. A le i atau ala atau ia mo le tele o nei tau sanga. Ia e whaftai atu i le atunu. Sa tau muli pea. Ma tuli au pū. Ia le pole kalabe, po le alava le ngā yo i ngā le atau sa vea, po le la unga i ngā tei le malai, po le ngā unga le maorta, po le lawa. O fea sa whiloa i ai ma le atunu. E tū mau pea le nganga whaftai ma le alofa i le atunu, alofa i tangata. E ala au na whai nei ngā ruenga ma mea whapena. Ia tau wha amana malama ma tau wha manino. I le whautanga le atunu, le mea e le lei mo le taimi. Le mea e manui ai le na o le tātou te o tele i le tau muri i tangata o na o winga whaapolokiki. Ai le muri i le isi winga o le tangata e alofa i tangata. Whatalofa tuaila ia lea ma le nganga whaaloalo. Ia ma whaatulou fo i le vādu nofo ma le vāta ngata o Samoa. I ona tulaga whaalupe a wapa ia ma mamalu whaale malo. Pa ia fo i ma mamalu whaale anga nuu. Wali po ia i le pa ia o tama ma ainga. O ainga fo i matama. Le usonga ia tu bua ma pule. O i tu au ma la taua ainga i le tai ma le va o fonti.
o tama le manua tele matoto o le fale ula. Le tāpua inga mamalu o tuila manua. Ia ai maise, le mamalu i le saufa inga ia te o tau. O le au whainga alwega tu tofi le atua. Tai ao na toa i mauna loa, mapuna loa, ai whaimai e folau i ulu matangi pa ia ma mamalu o Samoa. Whatalo whatuai i le pa ia mawalunga o le atunu. O le teimi muli muli, e pati ai le ava o le tānoa ava. Malana po le kalabe i le nei astonai. Whamawina foi. Ma le nganga fia ma le nganga whaftai. Le anga le lei o le atua. I le tau muli muli pea o Samoa. Ina ia maua le ano fale. O so se bata upu pe o upu fai o malo. O le tātou vādu nofo i le tātou watunu. O le tū maleanga i whanua Samoa. Le tū la whono. Le ngangana ma le vāo ngangana. Le utu ngā vā nganga Samoa. Ai maise, o le wha malu mai o le wha tūlanga ina e le atua. O lona mauta. O lea. O le tū la whono wha vai o le alofa. E au tū iai me oma. Ma le usi ustai. I le whaatulanga na le atua. Ina ua fasili le whaaraseo i le li whaolo Jesu Kiriso. Whemaya, le li e, o whea eo nei tu la whono ua sili. Tali le li whaola. O le tu la whono sili e te alofa atu i le o atua. Ma lo loto atoa. Manatu ma le mafau fau atoa. O le lona lua o ia tu la whono, ia e alofa atu i o uso a tangata, o utua oi. O lona tolu, whato a e alofa i loa oi i a te oe malau ainga. Ale mea lena ua tupu, ua sui ma whaase se le tangata o la, le whaatula ngana o le mauta o le atua. Ua whaabua mua e le tangata, ia lava. O na whaaso so o tuaila ia lea o tua oi mauso a tangata. Ai whaabudi budi lea tua. Ai whabai o le tali o neime uba, o lo o i lea nganga o lea tua. Mai lava le amatanga se yo o mai le tae au le nei. O lona winga, o le musumusunga fo i lea nganga. O mai i ale i ata o se vea, o mai le taimi wa tau e fo e na sa vali o e suisisi ala fua e whaata oto maanga i eile tau mua o lo waa. Tā lo whai, tō tele i o lei e whitangisi ma, whaasanga mai i a tau. Wa luan ni vai aso o tali telefoni i le tō tele o te mamti nā mātutua, o wō mai masani, e o lava ia i la tau mātou te le masani, e le i wheiloa i fo i le tino le nei lalo langi mo le teimi mua. Aia, o whātua leo se hoti ni mele e whai. Ai la ua itu a tangata. A umana watu telefoni lesi, a watu telefoni lesi. Whātua ona o le musumusunga le anganga. Ua te tau ona iai se tae hau fau. Ia le nara i lea. Tātou wō ma le fia, ma le nganga whaafitai i le atua, i le ola ma le malosi, o to mai maanga waa. Sa whaavanoa ma whaasoa i le atua. E tau wala atu ai se au nanga whaatau waa i le tele o nei tausanga. Luas fulu ono tausanga i nei. Ia, ma le se fulu ma le wha isi ala leo, ma le abatanga o le soifua tautua, ma le ola tautua a o tau lelea, e a toa i le masina. O se tema, le wha se fulu tausanga. 40 years, ladies and gentlemen. It's a very, very long time. And a significant time of my life spent on air, on the screen, on written, published newspapers and magazines. So there you go. Oh. O na whea tu lea, o le whaatalofa ma le whaawhelua i. I tangata e siri o na pele i ateo, o ta mamti nā mātutua o le atunu, tu asina sina o le atunu, o i nā sa tō mai ei manu, tō mai ei whaamurianga.
Whaamurianga o le atua whetalai, o le atua o manatu. Sa maua ai le malosi. Ma whapena o na utu ai le salefo le whautanga ma le whato whala inga i manatu. Ma le ngangana, le vao ngangana. Le utu ngā vānganga. Whatalo whatu to babu tina matu e a te utau. Awa te tangi, iwan. O te alu fo i au toe fo i mai. O le a whailu fo i a te oipo whea. Le o ngā lalo langi o le alu atu ai. E le whapea o le a okia i mapua i le tanoa. O te alu ama ave le tātou tanoa. E palu fo i sisi mea ma e siri fo i ai. Ma tau te ai se ipu o le a mori atu le tae au fo. Mo oe. Ia, whamalo atu tina ma ta bā ma tutua o loutou wa lofa tu lai. O loutou a au ma fola. E le ngata iau tou tima inga. O fautuanga o tu ua lalo. O lautou whaamnianga sa feula. Fetu ia iai le patua o le atou se vea. Ma whawhanga ai lo mawhau o lo fatu mo lo uanganga. Whawhetai ua o tau whatumu la utu. O le utu fo i le, toe sa atu e tō ai le whale o tau tai, ma lau sa ai whaiva o tama Samoa. Whawhetai te talo. Whawhetai whano no manu. Whawhetai i lo tau wanga le lei. Po o le upu, o le tupe, o mea ai, o lava. O a me uma sa au tau fwai. O no lo tau walo lofa i ale i atau sa vea. Whatu tumu watu e le atua. Mea na wha ngau. O na whea tu fo i lea i lunga. O le apia fo linga. Le tātou Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel. Whawhitai atu le tele o nei tau sanga sa hu tau pala lau vale mai ei i a tau. Sa hu tau lau mai ei le nā male nei. Ioi, ai le ngata i lea. E lea whaina i a tau. Uleanga wa au ba sani i winga mami o ngata ma upu e la lafu. Ioi, wa matua maloti a ailo u mafu fau malo muaunu. Ma lo fata ma lo patua. Ai maise o lo fatu ma lo uanganga. Ma le loto. Ma sani upo tangata. E la umai. A whai tātou te le totoa. E folo upu ia. O nei lo fo i lea. E vai fo i lo ma fau. A la umai la watu. Ioni. E whapena le soifuanga nei. E pe o le pina lo, pe a o ina e lo mātou, ngātou i whale, o le ainga le tai, ma le whale manono. Ea, e lo, e whetu whai. E o mai isi malo, ma le pina lo, ia o ko foi, ku whakule me e lisi piko. Ia, e whapena, se nganga, ile nei tai aho. Whamaloa tuai, ile atu nuu atoa. Yo, mai se ua matua tau sango luna soifua se yo o lava i le tamaititi e malama i le ngangana Samoa malo tangata whatau wa. Yo, e whapena. Mori atu le nganga whaftai. Mori atu le nganga. Masa afio finga le lei mo le whafonga tāpua i ale atu nuu i le tele o nei tau sanga. It's been a beautiful and a wonderful journey. E patua le ala. E matui le ala. Ai le tala le atu nuu le nei. A o i le tae au ma le taimi e ui ai ala tui o le atu nuu. O na fesini lea i la mutu o aitu ma nganga. O ta isu o loutou a inga. Eo. Awai e so se ainga e o lātou aitu. So se ainga lava e ai o lātou i la mutu. Mena leo te whaai te ma uwhai atu i lau i whiu lava le. Se sia o kou i maua ia se i la muku o le ainga ringi. A talo whatu i luga leo pega ta whailangi. Ricky Jones, talo for love brother, thank you for your support.
all these years. And each and every one of you on Facebook page or whatever platform of the social media industry, thank you so, so much for all these years, for the wonderful memories. Jerry Vainga, talafalava balo le soifumanuia, ya vapefo I le so ya Ricky Jones, ya maleto tele o tolo mafuta mai lunga le temile nei. Ile tātou tādoa ava muli e moto iai le angatonu le astona ile nei. O maitua unutoa talafalava, watching you Seville from Michigan in the United States. Ya, oka. Talo fai Ricky Malo lava whawhetai. O le tamaitai o Melissa tu inga mala. Saufa inga Stefano. Talo whalava whamai. Soi fumanuia le ataua. Ia whawhetai le tautua matavela. I le nei aso. Ia whatalo whatufoi I le uso ia talo fai. Nga o Ricky Jones a leo mai lunga umana tustu singa. Ya malana whatalofa mai I le tātou porokalame I le nei tāo. My thank you for the wonderful, amazing program Tano Ava for so many years. Chief Orator le atou polonga le upenda unasa. Talo falava balo le soifumanuia. Ya, whamai le tala Ricky Jones. Look, my brother Sylvia, you are so appreciated for your professional journalism, media, and integrity. Whawhitai tele. Whawhitai mō nā sāwhia whinga. Lei atau le sā, Kaisalika Lomano, tālo whalava mā lola soifumanuia. Lau sunga le ataua, whawhitai le mafuta mai. O le sunga ia Lucia Mika, le uluai, tālo whalava Lucia, mā lola soifumanuia, whawhitai le mafuta mai. O le sunga ia Vau Filipo, ia whapea fo'i ia feta, talo falava malo tui malatu, whaftai le mafuta mai from Long Beach, California. Yeah, or share our program. Please share our final episode of Tado Ava on Radio Samo 1593 AM. I will inform you and advise you and tell you. Ioe, ole aso muli le nei ole Tado Ava malasto nai muli lunga le Radio Samo. Ai ole a whailo ia te oe le isi platform o le a palu le tātou ava. Momomori ipu o le tae au. Vau Filipo talfalava malolo soifumanuia miti soli. Ya, mai mo mai I nai Palmdale, California. Talofai malolo soifumanuia. Please do me a favor. Share our program and write me a comment. Something that has been hidden deep inside your heart all these years, 26 years ago today. Vapena fo'i ile talofai. It's Tibu, talofa Tibu. Alole soifumanuia, whaftai le mafutabai, auto uma. Ile tele o nei tausanga. Whaftai tele lo tau wanga le leima lo tau walofa mai ma lo tau banatu mai. Upu whala e au. Upu wha balosi au, upu e bālie, o upu fo e banongi leanga. Ale au palau vale, ma le au whai upsa. Ia whai mai fo I upunga. Ia kake aka fo I mala uku, ia ka upu leanga. Upu leanga la kake le palau vale. Ai ka ilima se furu se lau kilo kalama, ia le mamafa upu kake la uku. Talo fo lo uso, mau to tasi aswao I Saboa, alo le soifumanuia li lau sunga le li pese tautaua lau I loa, whawhetai le tāpua I bai. Tele tausanga o mamafuta ma leuso ia mau. Tō tasi aswao whapena fo I siona tua le tamaitai o Jeanette aswao, ia ma le ahinga o I tātou si umu. Whawhetai le tāleni pese o lo whawhifia I nai, ia mamoa le loto whawhetai ma le loto fia o le tō telo le malu le atunuu. O fia apulu, alo le soifumanuia fia, ia whapea fo'i ia leuso. Filimele lei tonise nona. Whaimai, good morning le atou Seville. Le amisia oe, ele mamalu o le atunu. I lau polkalama moni ma le wha maoni.
ma le sao e maua ai. E maua e foi le ata whaafetai lau tautua mo Samoa i nei tausaga e tele. And God bless you and your family. Alofatu, brother, watching you from Greggy Byrne Boulevard at Melbourne, Victoria, Australia. All our friends in Victoria, all our friends in Melbourne, fatalofatu, mawhafte atu le tele o nei tausaga. Ia, tapena foi e le sunga timu. Ia male tō tele o tō tufal tātou porkalabe. Share a program. Leave me a comment that I will read and keep it in my heart and appreciate the values of your comment. Yeah, for my timu. My let's go, Sister Tofaga. Yes, hola, for my timu. Hey, yeah, ho. Yeah, le lei talo fale uso. Le tamama tua ya Hans Webster and his lovely wife and family in Perth, Western Australia. Fatalo fatu. Australia is sifo. Perth, ma le tō tele I lato. Alo iai. Tō tele foi lato e nofola te lata atu I Wembley Stadium o Subiaco I Perth. Fatalo fatu mahalo le soifu manuia I le pa ia maulunga o le tātou tunu o lalam papa au I Western Australia, especially the city of Perth. Mei avito talo fa mei, malo le soifu manuia, ia, whapea foi ia le uso ia, fa mei Hans Webster. Talo fa savia, malo le soifu manuia. The program, God bless Hans Webster and family watching you from Perth in Western Australia. It's 8:43 a.m. in the morning. Talo fai. Ya, lele. O Italia, sia opo. Talo fai. Alo soi fumun via Italia. Tala lele tapai. Vele mata mai. Am I watching you from North Carolina? And it's 8:43 p.m. Yamato nei talo fai malole sei fumen via. Paftai tala o fai u se eti talo fai malole sei fumen via. So alo to vau fai u se eti. Ya. Paftai to fine, paftai I lau lango mai I le tele o nei tausanga. Alo fatu mo oe. Ia whapea foi ia aloi makuisa, ia o le tamo se eti, whapea foi Hans, le li o vai duanga whainga kākere le ngā kaba. Ia me se foi si awhine, ia hana ma si ana whanau, I la lo, I Napier ma Hastings, lo whawhunga ma iaile li I Epkopo, Bishop so alo lo kedi, lo vai leu tele, ia whamai whai se eti. O mātou le I nei. Ia, talo fai. Se uma o wala watu se teimi pe amai ia le tātou. Por kalabe bulbuli o le tātou avabale ātou se vea te maua I le sao. I lunga le si ufongo Samoa, le radio Samoa, fulima I vatolu amo I Aukilani. Watalo fai se o tua fine, Fortino Josefa, a lole se fumduia, pa moe o lo banuia le tātou te mamatua. I le fioga I amasoe, ia, ai masefo I le tua fine, ia Erolini, whapea ma le tamo o fōleni, ia whapea fo I leuso, ia vaisingano ma le tātou aingolo whafonga mai, I le nei fo I matapua I mai. Vau Filippo, ma lolo se fo maria, o popo le tuli mai, alo fatu lau fionga li severa, Felmele o lo mafuta mai ai ia popo le tuli. Ia fatalo fatu le tātou porkalame ia te oe. Skipasa. Mai Samoa, oi se o le talo fai. Ia wafui. O lunga o le tātou wala leo le wha mō. Tasi o ono tesi ma le tasi. O lo o whaafofonga mai ai le toa te leo le mamalu le atunu. I Samoa atoa, pule ono atoa, tū mua, le ainga I le tai, ma le waa au fonti le atu whangaloa, o lo o whaafonga mai.
Whatalofa wa, ma le nganga whaalalo, ma le whiwhi tele, ma o whalofa atu fo i si o mātou tina pele ia tapu i tea, ia ma le tamā matua ia tuia li i sofa, ia ma le whanau ma le ainga, i takapuna i North Shore, alau le soifu manuia whaftai le mafuta mai tina whaftai loa lofa ma lo wanga le lei. Ya te au nei ma le ainga. Lona Lotte, watching you surveil from Brisbane, Australia. Ya, whapea fo i ia le sunga ya Vili Sola. Ta alofa lava. Sa o le le ia. Thumai ya. Thumai. Don't forget, people, this is the last day for Itado Avon Radio Samoa, and we are never going to miss this last shot. After tele lavali Vili Solia, after ya te oe, e maluia fo i oe male ainga. Ya, o le Jacopo, ala ese, talovali Jacopo, alo le soifua maluia, o le uso ya E685. Mate, I love watching you from Melbourne, Australia. Thank you for the happiness you have given us listeners. All the best. Hope to see you soon. Of course, you will see me soon. Ta watele le tatou taladoa ma le whasoa ma tusi lalo ia lau lava fo I fina ngalo. Ai mai se. Whatalo fo le kele o fili o savera. Awa ele whapea le awhiwhia uma malo fo uma tangata I hate oe. E ai fo I tangata e matua whai oe mō lātou nifo tuli manu. Ono le tutusa o mawhauwhaunga. E ese fo lea wala ki liva ai o mawhauwhaunga. Ina ia whaafonga mai tangata awa fo that is the pure intention and the desire as how to deliver and convince somebody listening to your conversation. Nara o ngā e pūsala lau atua I pūsala ai le mo I se mea o ngā stangata. E le marmalama I stangata. Na o le pongi sa tidia o le tangata. Le mea lala e tupu. Whai atu ia le whaasaonga o le mea lea, ma le wha marmalama ina o le mea lea. Ai marmalama I le tangata, oi nai sui ai. E umailo na whaali, e umailo na te. Sui ai o na langona, o na whaia lea. O ana whai unga. Whamai a timu. Hi handsomely a tau severe, Manuel Purkalame, for your last show. I will miss hearing you after work. Secretly hope you do your own show. Whai aku ai fo. Ioe. Ia o te popole, Ioe. Whaftai mo whamrianga mo onga le lei. O pele whalili. Ia, malol soifua manuia. Tāwhalafa mai e mai mau le show o le tāno awa ia o le popole palolo tāwhalawa ia wa pēr foi ia o le silea mai timu sole ai ke au le ia mai kala vau Lawrence Peterson, Dalova brother, thank you for the memories throughout the years of your support whafti tili lava mo te uma ia le lei o timu o tina alofa ifo ma lotso ifo mluia fola whaftai le mafuta mai ia whapena fui ia pentito maka o baila ia le o whanodoa le tala le na saudi le tai au e le po na po na tau fia tuai e le tau fia tuai le poloka leo le na whai Wellington ai o se meo pori rua. Ioe, ai le tū le tavale. A le tangata lea. Ai na o na toi tau fia tūlava ai sau le tavale lola ma le leo. Ia lela ua maua nei le tai au. O ta oto nei le whareba I le matua matau tia. O le onga o manua o le li malu o le malo. O tasi lea vai na ta ua tele o le tau te whaafonga lava iai.
o lo ba avatua le mapol kalambe male sunga le li satini le malu le malo tu manu vao siki asiu as for really uba la misia fo le na tamali misia fo le na pol kalambe e mo wale ata bole fifia ai o lo o fautua i dai le tunu e tusa male ta ua tele i lau mal malama matau sisi i le tulafono ya alfa la vila vela le na o le tatou le usius tai le tulafono o le vatu al telo temi a fai ua fatu oe ele leo leo a fai ua fatu oe ele leo leo tu a fesili ta ule le sao po le ala vale onga o lou sola ese ma leo leo o toe fa popo ai foi ma isi fainga tā i a te oe ma nisi foi molia ia le ala tupu le ia masani le matal no atu ai ma le sunga atu man vao le li satini tu le po le ala vale me o tu lai mai tu matali maustai i le tu la fono ia le ala wa fefelo pe wa manatu po o na po iai se tulanga o le lele i fuala au fasaina po o le banduana po le alama ia le ala o tula i maile mele o solo ma le tavale soli malola ai ia se li i leo leo se mele lei ta mo tele na i le tabi nei i le whaafofoga mai i le tōtele o le tātou tunu i lalo i le anga i le Wellington whaasolo atu ai Calais Tete ma Southland o le matua matautia o le tala o le tau o iai le teimile nei le ngata i le marolosi o Savili ma matangi iai whapena fōi o na pāpā ia vai ma waitafe ia ai le ngata fōi leo o ti munga o mea o lo solo ai le awala ma o lo o lapta ia ai le tōtele o i tātou lo malanga i le tūlangi leo Southland, going Southland in ia fai tete ia ale se mea linga o le mea linga feo ai fua pa fai ke le ngofu le lo yeah for my team wow 40 years of service next month it's amazing service of course Timu yo yeah le na pele falili tal lava malol se fum ria ya fa perfo ile so ya Sam Simaile talo lava uso malole le soifua Emma Jane Lawson for my talo le atawa thank you so much for your service. You're the best and we will miss you. From Salt Lake City, Utah. All the love to your mom, Vaitupu, yeah, and your family too. Stay safe. Yeah. Fa mai kala e ma se sa wia I Utah ka he vai e fa kwale le ya se mo sina malo longa le titi o ta fe atu talo lava. Thanks for your service, Leatawa. It's been a great and a wonderful pleasure following you every single day, delivering that wonderful message to the wannabes. Yeah, I love Avtaide. Muri. Sina leo, talo falava sina, o mai oe, alo le soifu maria vaftai, le mafuta mai le nei tai au. Bernie Taefu, talo falava. Tau sili tuai malo talo fauso, ya, tasili dei fo yuso e tau muri pe ya le atau sa vea mana por kalame le te leo tau sanga o mawai. E o mai lava le tai au nei, e le mawhai na misi. Alo fatele mo oe uso, I want to surprise you and our Tano Ava on a different platform, probably as early as next week. But do me a favor, please share our program, like and subscribe, and leave me a comment. I love reading your comments. Makes me laugh and makes me get into your heart and get into your mind and know who you are. After we can't love tala. Le mali for ile ole. For my Bernie Taifu. Le atos of it. Thank you for your service to Samoa.
Yeah, appreciate that as well. Awa e te longo fie lava le tu ainga tangata. Le vaa ma le fausaga o le mea le tangata. I lana tala noa. O upu e tusi ai. O upu fo i e wha leo mai. Then you begin to build that person and get into the mind of that person. Tasi lea whaaburiaga tā ua tele. Pole a lava lau whaapusa le lau, blah, 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 but you can't get into the mind and the heart of the other person. Me motivate, you know. Ai o da ulu fulu fo lau au upu ma lau tala ma le savali o le tau mwhai mumori I le loto ma le anganga o le tangata. O le mea sili le nā o na tāua. Te pi whai o lau tala e bāsani o na whai atu. I mea nei o whaatabu enga. To operate and run a campaign. O e momoli le tō whāle nale, le savali le nale, le navatau le nā. O le tō whāle nā le mālo, le savali lea, o le manifesto lele. If you cannot be able to convince and twist the mind of a voter or somebody that is listening to the message, it's a waste of time. Ya la tolu ale na le ina fa ya ina so ola mani I fa nga palota le wa lua palota so lufu tasi o mai ele palota fa top top lufu liba. Wale ma fai ele HRPP but le epa malana vaenga fa fai. Ona mo mori le savali ina ia utu se le fu le loto balenganga ia do fa fale ya satu ya maa le tā ua o le savali leo lato mai ma le lato na vata ua le kola. Wale bata ngofi. Ai le loa fai. E le loa kiliva. E le loa momoli. Wa tele le lato taimi e alu le tau whaleanga. Ma focus I lunga o le tangata to tasi. Namely, la uli ale mali e toa. Ai tama I mea wha penei. E wha alu. E promote ai le lato anavata. Simple as that. You know, these people do not know how to run campaigns, do not know how to deliver the most important message that needed to be delivered. You know, Jerry Vaenga, alola soifu manuia, fa mai vaftai tele le tautua mo Samoa. You know, yeah, Pentito, talo falava malol soifu manuia, Losi papali. Talo falava malol se mai. Le ata usavea. O le fautuanga moe. O ta tau ona e toi fo'i Samoa. Tā pena ai. Mo le isi whai ngā pālota. Alu I te tolu o le mau ta whono ma le pāle mene. Oka e. Wa tanga o sao ala tangata lea. I le ute o lo fatu. Awa o mo onga nā. Mo atai au. Tawhia se e le mauta. Tawhia alu e momori le tō whā lo I tū bāno. Po ai lava le tū mano. O le a whiri iai. E alu e whai. E whai le whai wale nā. O le tautu wale nā. Yeah, for my timu, what an amazing service. What a milestone too. Congratulations, Severe. Ia o te whaabaloa tu fo I hatu to. Awa. Polea, malea, I le tele o rito sang. Ana whape le whaalongo. Ana whapea e le uru whale I loto ba nganga o tangata me. E le isi si whaalongo I aoi. Nāra mai maungo le kani. Mea tolu ala nā lea leo no whai atu nei. Ala I se ala I se sei lala tāna whalava mālola sei fuamanuia tu whine. Ia, whamai sei fuamanuia lea taua. A whea la, lea e whio iai. Ta watu le vaso lea. Ia, le nā, alofa tele mo oea le se ama le ainga. Michael Utualuga, tāna whalava mālola sei fuamanuia. Lawrence Peterson, whamai le tala Lawrence. You have been a great service for our community. And especially our people. Thank you for all you have done. Can't wait to allow
and follow your journey. Aloha, Taili Yuso, Lawrence, God bless your family. Ia matamaitai o sina. Tasilia tamaitai tau mulimuli pea. Ia tātou polkalame le tele o tau sanga. E whai e le atua mea oma. Whai e le atua, matatala e le atua isi whai tutoa. A o ai lai whai mea na, o le anganga o le atua. E le aia se whawhi tauri, e le o iai sona tali. A o ai e au mai le tali lina. O le anganga pa ia o le atua. Ka mai na silsilatu le atua e le lalolangi. E ngau sa, e nunumi. Le se bea o iai. O na alea. O na manatu ai lea. E te tau o na fō le lalolangi. O na alea. O na au mai lea o lona anganga. O le anganga le nā o le ai ngā tua. Na wha ngā yu i a umai lava mea umai le ali tai. Ma le whunga tai. Le lau ele. Whai mai ona ngā yoi leo le anganga. Ma whaatino u mā mea i o le fōwhanga. Lono winga lau. Ele ai ala se tali. Po se fesiri. Po se whaafita uli. Ele iso na tali. A whē bo ele tali. E maua mai i le anganga o le tua. Le anganga fōle la. Ina ua. Le mautonu le au soo ma le au apostolo. Wala tau lo, wala ta mai le taimi e whaasa tau roai. Le li whaolo Yesu Keriso. O na whai ai leo le tau sa maanga muri muri. O le paseka muri muri le nao. Le mautonu o apostolo maso o le li whaola. Na matua whaano no ai ma whitangisi. Ma popole. I le alu ese atu o le li whaola. E tawala atu ilo na maliu. I le koluse. Ai whai mai le saunoanga le li whaola Yesu Keriso. O te le tu ua o tau. O te alu. Ai o te momoli mai le nganga. Se tasi o le ai ngā tua. Le nganga pa ia le nā. I le aso Pentekoso. O le a tai toa lua ida o tau e le nganga e ta iala ai lau tau ngā luenga tā lai. Ma le ngā luenga fola o le upu. O le li whaolo Yesu Keriso. Nena? O lora wingala. Au ta matua whaatua. I le nganga pa ia o le tua. Nā te whaasino ala. Mo i tātou. Ma ia whaasino mai. Lea whai te toa o le atatala. Ma lea vanoa o le atatala. Mo i tātou uma. E tatala e le tua ma lea nganga pa ia. A vanoa ma mele le uma mo i tātou. Ioi. Ia, tufala ia leo le tātou por klabe. Ina ia mawhai fo i o da maua mai e le tō tele o nisi o tātou tangata. O le si mea maali a leo te whai atua nei na ia. E te tau fo i o na tātou nofo uta le le iai. Tā ua nei mai le li poti e le soifua maloloina, le matanga luenga le soifua maloloina. A New Zealand. The ministry report from the health sector. Mantua fo i le vai lusi, fo i le tau o le HIV. HIV. Le whamai pipisi le nai tau o le whamai yoti. E mafua mai i whiusua inga le puipuia. Tu lau lava le whaafonga mai e le atunu. Whiusua inga lea. I le va o unungali o tane mafafine. Ia whapena fu i tane mafine ma. E wala matangata leanga i e la tu te whaia mea. E mafua mai mea ia.
ua fesoapoaʻi le lalolagi lea ua tatou ola i nei le pogi sa tele o mafoufou tagata o nisi ua feusuaʻi momeomea o la tulou a le faafofoga mai e le atunuu o le uputō iā te ao lea la e mafua mai ai le maʻi lea ma le gasegase o le vairusi lea a lea na taʻua nei le lipoti e toe lapataʻi ai le atunuu o lea foʻi ua toe sasao mai le faamaʻi o le HIV AIDS virus io e lai whanongolongo mai le tōtele. Lapata ia ai i tātou. Ina ia puipuia i tātou mai le whamai le nei. Ma le whamai o ti mea le ele iso na. Le iso vai whafo le whamai le. E te mau wai loa lava, wai a savali. Ia ao le mea le au wivi le mea le nā e te whelua i mau. Ia. Tātou alo mamawai e tā ua tele. Wa tasi le whamai, e mumusu tangata e talanoa ina ma whaleo. Ia whai te la ia. Ina ia puipuia i tātou. Mai lea fo i whamai matua matau te tele. Whai te ina meo whiusua inga le puipuia. Au. Kari e me lauri io le upenga ma Talo fale upena unasa malo le soifua mbia, whaftai le mafuta mai le unanga me le tautua i le tele o nei tausanga. Isara, Utah, talo falava, watching you from Pearl City Harbor in Hawaii. Aloha to you, my brother. Ia, whapewoi o tātou ai ga umalavalo whafonga mai nā i Hawaii, la ie kane oe. Ia, whapewoi i nā i haula. Ia, maleanga i atu i la lo i Pearl City, Kalihi o lo whafonga mai ai le sunga le toina. Le toina o le kalesia e whakasa. Le sunga ia tine tali ngafa, ma le whaletua ia moeava, moevao, ia, ma le nofoalo, ma le aingali. Ia, mai se fo le kalesia. Au tato iai lai i le turanga leo whaifeau. O le aso nafi na atoa iai le iwa se fulu tausanga o le soifua tautua ngā lue o le toina. Leno o batu le aso ngafua. O le toina matua malolo man malo. Ala lawai ngā lue lawai le kalesia. Le whakasai Henderson. Le sunga ya Reverend Elder, retired but still in the ministry. Mala unga pea. Le sunga ya whamalua petero. Yeah. Happy birthday to you, Papa. Happy birthday to you, Father. Happy birthday to you, Reverend Elder. Fa'amalua Petero. Ya, mafatalo fatoi fo ila ufionga le falitua. Mayava viskota Petero. Le falitua le na, o le fionga ile ali isui minsta. O le matanga luenga, o le surufa inga. O tangata, ombudsman, ia wape fo i le swimming star, o ngā ruenga ale fono a wao whaitu la fono, a Samoa. Ia fioga le tama le fale, le sunga ia tu ia, Honorable Minister, Deputy Minister, tu ia le toa, pai, fuatongi. Ia amantuala, alana whaito o tasi al campaign, ma le whainga pānota a le fionga ia tuia. Ona ua alala lava i nei ia siona whaletua le fionga mai ama. Te mai ta ilo ia sinia a Samoa. I le tausinga ma le vainga o siona tamā. I le toi ina ia whamalua Petero. Anga le lei le tua. Ma whaamri atu le atoanga le iwa se fulu tausanga o lo soifua. Na wala umai ia le whailau tusia a le kalesia. Le atau sa vea. A fio mai tātou patipatia o whātu tālo whai. Ia onolo iai, ia tūtuangia, ai mai se fōi, ia whanawelawe fōi o le nei ainga. O le ala le nā, ua le awa ia tuai. Ai sā u whaaleo ina i le aso ngafua, ma le aso lua o le vai aso le nei. Mo onga le lei mālo whaanga i lea ta māmatua o le tala le lei, ma lea tunu. O tō ina mātutua nei, sa mō le awanua mātou te mafuta, ma talanoa, ma whatalofa, ma
ma whasoa i le tele o tausanga o mawai. Ele ngata i le sunga ia whamarua petero. Ai whapena fo i si o ta māma ta utia i le nāwa i teimi wa whai i langi le wholaunga, le ua tea si o. Ioe. Le to ida sa sulu mai i ai le to o tele o tātou tangata. Sa pala ai a Robert Muldoon le nāwa i tau. Le pale bia o le national i le vai teimi ia o meo Dawn Raids ma oso wha inga i o tātou tangata. Ala toi ina e ngata ai toi ina. Ioe. Ele ngata ia, ele ngalo ia te au le mātou wōnga ma le ua te au. E whapa ia le no whanga mua lava sa whai ai le Radio Samoa i nā tausanga. Tele o tausanga ua mawai. I teila i le city, i le anga i mai nai Queensland, i Simon Street. Ia, o le mawhai la o na savali le toi ina fo le au te buri atu lai tua, ma tu lei atu le no foi o le toi ina elu. E mawalunga le skip. Ai liu mai le toi ina i tua fe mai. Na vea, ku lei vale lei mai ke ua, pe o le ku lei li ka vale fo le elu. Ai le ngata ele na, o to ina nei o le matua maari e la wawa, ele ngata sata tautua i le fono, fau sa moa, ma o i me whai o talavau. Ai i le leo malosi, ma le toa o nei tangata. Sa suru mai o tātou tangata, ono o whawhi tauli o le immigration, i nā vai taimi. I le tai kea le o te sio, ia Muldoon, Helen Clark, po ai ia le parimia tulai mai. E la ai. E alu e whea ngai. Ona o le whawhita auri, wa overstay o tātou tangata. Toi whawhou visa o tātou tangata. Toi gato ina mātutua lana, e whatustusa i eile toi ina matua lea. Le tamā o le ekalesi, o le tamā fo i o le atenu. Le sunga, ia Reverend Elder Retired. Ala e la unga, Wai o maltimi leo te loanga ele o iei ase whaiwhe au a sui tūlanga ina. Wai ele o malo lo le lei ia le toina. O lo tausi pēla na e Kalesia i Henderson. Amu ia oi. A whetai le atua i le soifua tautua ma le soifua lue. Ia tului e le atua le tele o tausanga maso le soifua. Au ona i le atua malana ngā luenga. So, congratulations. A milestone of reaching and celebrating 90 years of service and 90 years of life and love for God's work. Awa au to iai le ngā ruenga au to uso a tangata, o au to iai fo i le ngā ruenga le atua. When you are in the service of your fellow man, you are also in the service of God. Amen. Se vai mingi mai. O ka kwa mari ki le ar kako. Yo le lei va tai mo le tufa i dot sato por Colombe. Mel Tavale Talflava, ya va pe fo i le uso ya manino. Polonga le pena u nasa talofa. Saini tu le epa Talflava malo le so fomria. Ja, va per fo ia telesia buff, talofa telesia, malo so fomria ya te oele. Tina po le fale tua foi. Ja, ba fa talofa tu fo i le uso ya fingota Daniel Buff, monsieur na inga. Ja, ai ba se le tato Coco Master. Dab alo luga le pergo te fai langi le na. cocomaster.com. Ja. Franco Sili la e talo falava malo le soifomria. Mai, a malo tu li severa o le tu te fai pea mo le tato utunu o le amisia fo i lau fionga i lau fa soa tu usasa. Ja, tal sia. Ja, fai lava sa oe tautua. Ia le na. Nio. Ape na lava ia tulanga le soifuanga nei. Teo filo au va. Ia fa pe fo i ala pati. Tito
ngai. Talo falava malo le soifua manuia. Watching you from Timaru. Talo fai malo. O to uma fo yo tato aingolo iai Timaru. O i lato lo iai Ashburton. Ia, fatalo fatu. Isia u whanau. Tine and Buck. Whapena fo i al tamaitai o Toyota. Ma mingo, ma lo lava le soifua manuia. Ia, whapena fo le tamaitai o pu e masiona ainga. Ia, ai mase, whatalo fatu i lo a fine a tine. Ma lo le soifua manuia, le tamaitai o Neri. Ia, le tamaitai o ngā se mauto uma o lo i au se tahalia. Ala pati talo flava, watching you, Jimmy Bird, woi talo whai lo uso, Jimmy, ono sa i mei nā nei. Te o atu malau pusa vai le fiafia nā nei. And, whawhetai mo le size 2. Lala lewa kau le size 2, kau vai kasi la u avoka la e o lai kua. Te whatea e se le aisa. Ona maua lole o le unga o le size 2 le aso tae au. Pe whaapulou le sua vai. Ia, pe kung vidivit. Thank you, Bert. Thank you, Jimmy. And thank you to your wife and the children and the family for thinking of me. Whafta ia tu leanga le leima le lofa. Tā wheloa ina nei. Mamo moli atu ai malau pusa vai. Ai anga le leile atua. Whaafoi le malosi anto toa. I le tino le loto ma le anganga. I matoanga e savali mainu lau vai o le ola. Ia, ma whapena foi on a whaidai exercises. O vai wā, talo whalava malo le soifu manuia, malo le on site. Listening from Downey, California. Talo whai. All our families in California, LA, Long Beach, whatalo whatu le sunga atu le epa. Whawhitai sua, ia ma le lato foi pola kalame. Ma le sunga atu pai mo e whanua, Sanft, ja, ma lole, ma lue, ia whape foi leu so ia leota mo longa. O vau ke paua, talo falava ma lole vau, ma lole so i fōmanuia, whapa ia, o maninoa. Talo whai, ma lole so i fōmanuia maninoa. Ricky Jones, yes, always share the tano ava, and nganga ifo whaiva all the time. Please do it. Ya, paipaenga, to omalatai Lenkildi. Tālawhalava watching you from Leone in American Samoa. Tātou ainga umalava e tutuila mamanua. Mai Leone, whangasā, se o atu I me sepa, o ina I whaleniu, e o atu fo I pango, ya, o atu fo I o le laitu I whanga I tua. Mo tātou ainga I nai whitiuta ma whitai ta uma o lusenga o loo whaafongafonga mai aitanga loa matua whapena fo I le tō wha I a pūpua lii ngā lea I matau ili vato telo tātou aiga I whitiuta ma whititai I manua ia le nala ia o lio si osi tālu whalava malole sa I fuamanuia pito lei ataua tālu whalava lau sunga le ataua whaftai O Ravina Matautia, talo falava, malole sa ifuamanuia, whamoe tau loa. Wea silipa, oi le usopele, malole sa ifuamanuia, haftai, oro maua lo sa ifua laude lei. Jerry vai ngā, haftai, mafuta mai. Awa, o te popole, awa te popole, Jerry, I will never leave you. Yeah. And then don't leave me. Ola fa ilo lava ya te oile bea la tātou wa ngā iai telesia tu iga mala Italia sia opo ya whafti tele lava le mafuta bai tufal tātou por klame. Ano mai leo la utala noa ele Mata upu lea da tula I mai I nai sale a panga. O le tangata e nofo I tutuila ai aina whanau maso I fua I sale a panga. I le atua le pata.
Ele i tu malo leo le pa. Le tu la ima ye le sunga tu le pa. Taoto la taulangi mama malu fasino le afio anga. Awa pulitiu atoa ma le fale atua. A o le tangata la lea na whaia le tau wha batau ma wha leanga le fionga i le li i pale mia i lunga o le social media, Facebook page ma le YouTube channel. O lea la o tu la i mai ai. O sau i Samoa. Ioe, wha ali e lona le. Le tapa sa ino le mafo fa. Upu da la lafo ma fa fefe ai ma fa matau. Le fionga le li pare mia. I lona fa o ngaina o se la au malosi, o se a upenga. E fa o ai ni manua ma le oti. Ai lilo. O le pale mia le sunga i le lauli le mari toa. O lona tino a toa e tupunga mai tono sa le panga. Fa pena foi i le pā. Ma le fale atua. Ai mai se o le tu malo o le matamatangi. Wa vai le bule ngutu so ona fa manga vatu fa fonga mai o le atunu. Fa pusa la laua e le bafo fau ma le loa. Le vata ngata ma le vā o a inga. Ia lea. Lea ua ifo ma whaasifo a inga o le nuu ma le itu malo. Ona o le le whai a ia. Ia. E mau pēna whape ola se li ki o ma se be mata mai ai. Pe whaalongo longo ifo. Wala e tanga le whaalongo longo le ti o. Ia pāngo tā o loka i tā whai gata. O i whefo i tanu malala. Pe whaalongo longo ifo i puta lingo. O le pona ua lea vātu le whaafonga mai i le tunu. Ia. E whai e ia. E sele futia ai fua vai singan. Ia lea la waifo. A va ai i le mata utia. O le tali atu o le malo. E ta wala atu. I le bin star o le soifua malo loina. Honorable va a wau. Alofi po. Salu malo. Ia. Tau te fia whalongo longo la iei. Talo fai le nuu ma le tu malo ma le afioanga. Ese le mata ngao nei mea. Ia. E onga upu o le bin stana fai. Na momoli o e tali e tuai. Ina ua umona sa vali atu le fionga. E le li i pāne mia. Ma su e lunga le ia o le pūlou o le ola. Talo fai le mata ngā ma le masiasi. Ai ona o le tū ma le anga i whanua. Lea ua whaasifo ai. Ma ua wha ngalo ai. I le sila whanga le atua. Ai mise le duku. Ia e le umaila i le mea. E le whape mai le i whonga lea o le a whamangalo ai. A o mai fo i le teimina sauno ai le i pāne mia ana lela, ana pō. Sole e matautia. Nei lo le lei ai. E matua le fefe lava mai le fo i le pāne mia. Ia. Fai mai sia tongiola. Sa vea. O le ale ai fo la se pol kalame matou te mata matai i le pol kalame mo wai le sao ma le ami tonu ai moise ai lama lo la le tele ma fallinga ata ma futatu nei Hayward, San Francisco talo fai. All our families in San Francisco and City Bay, the 49ers supporters alofa te lea tu sia tongiola,
ia mo oe ma loutou ainga ia e maise fo'i ia loutou nonofo ai i lea atunuu ua pule whaasaolo ai ia le toʻina o Donald Trump. Tokoroa, tautua, talawhalawa, malolo seifua manuia, Michael Utualunga, o le sunga base, whamai, appreciate your whaikala malia and hope your new journey goes well from somewhere. Long live the king, ia le na, o le king of Fasoa. Rupena, talawhalawa, malolo seifua manuia, watching you from Melbourne. Alo whaanga mamoli atu I nei. Ia, malo whaatai tu whaltato por klame. Ia Michelle. Toi o mai lea o la utala. Ele mea lea le I fonga lea na whainei. Na e loa le leia I le saunuanga a le fionga ia wa a wau. Sa tali atu e whai ma fonga le malo. Le li iminsta. E te iloi upu. E le mama I le malo. Ma le ainga minsta, ma le atunu uatoa, ma le parliament. Ioe. Ta tauna iei fo I o. Ma le sui o le tu mano. Le tofi o le tu mano. Ioe. Ta kaunga loko fo I ba iei ifo. Ia sunga tu lepa. Langal kanga kolonga I kumalo, le whaia le tala leanga. Ai rei loa, o le sunga lauli al mari atoa. O le lepa, o le isi o le tu, o si upapa, whapena fo I masale a panga. Whawhela ana utou whaaleanga le ngā ruenga, ala utou lava tama whanau. O le pale mia o sale a panga, o le pale mia o si upapa, o le pale mia o le pa. Le pale mia o le atunu uatoa. Whawhewhea lao na malu, I fafo le tama lea. Pea whaia le malu I fale. Ta ino I noi. O mata o masiasi. Ia mana ia lai. Whapea o te le o mai. Isa munda. E tau nuu mai. Ma lewa na mata te tele ai. Le alert. Ale mata ngā ruenga o leo. Ma le officer fe malanga inga. E lai la wuri I e whai tala I le paramia. Me mai e si vaenga ia. Le mātou te mafutatu. O yo Rupena Palea, Taloflava Rupena, watching you from Melbourne, Australia. Ia e whapena fo ia leuso ia paki afualo. Tonga ngae. Mātou matatu, ma mātou whalongolongo matapu I atu I Sava Island e Timaru. Ia malo whaftai, whaparu atu fo I a te oe, paki ia whapea fo ia o tātou a inga. A inga ese o lo tau. No pia ia ina, whapena leo so ia vitale whaladiko au waa, alai waa, watching you from Melbourne, Australia. Polonga Rupena, Talofalava. Me o la kolingi, o a menga kolingi e iso le mai moanga Eva Timu fo mai, ia whenmele te mai mo mai ai. Watching you, whamlianga malofanga from Sydney, Australia. O le uso a whai upu, fole futu, Talofalava, watching you from Somalia, ka whiwhi. Me wa afale whaere kai au I Somalia. Me ngai whai I Somalia son. Se me I lei loa I ngā kungu ke iai. Tō liu seui, Talofalava. All the best. Thank you very much. Ia, whapea fo I leu sa Jimmy Bird. O ne ngalo ia te oe. Ioe. E ma watu nā ni ia lau whangvai. Lau. Whamai ave na vai Australia la so te hao. Okay. Don't you worry, my brother. We'll see you tonight. Okay. Ia, whapea fo I tole pai. Asi lusi. Sione, Talofalava. O leo so ia pale tangaloa. Alole so I fomnuia.
Fele mele te me. Fele mele te mafuta mai ai. O I whaftai mo le tano awa. E mawai pua, tala fulava malo, whananiko to filau, ia whapefoi ia manua viliamu moe. Keep it coming, ladies and gentlemen. Share our program. Leave me a comment. I would read all your comments tonight. When I go home and put my feet up, my hands behind, and then smile and laugh at reading your comments. Lee Chang, talvlava malol se fumria. Kalo fai yakai pu. Ali Lee Chang. Ja, lele. Ja, oile silea. Talo fai. Ja, lena. Ngala. Oile silea ubaba talo fai. O Sene Josefa talo falava malole soifumu. We are watching you from Onehanga, yeah, tato ainga fo inai. Onehanga fa talo fatu, alole soifumu. We are Tapuala Talai Ropati, watching you from Long Beach, California, in the United States. Yeah, fa pena foluso ya polonga leu pena. MJ Maxwell, talo falava, mai. We'll be missing you, handsome brother Leatoa. Captain Titi Maya, and I congratulate you for future endeavors. Talo 5. Alola soy fumria. Ya te oe. MJ Maxwell, including brother Titi Maya. Ya, talo fatu. Ola tatu wo. Oi, ai malanga folo ilunga. Maleuso ya Mussolini, talo fa Moose the Man and Your Fasoa. 1978. Alole on side, you know. Amalo fo I le tau longo, amalo le fa malo si au, ya. Ma le tau muli fo I banta uputa ua ta tote. Fa so ia I na I mawhai o na mana malama le atunu. Ia mawhai ai loe le atunu. Whai unga le lei. O ione tamali I le pua, ta ala falava malolo so I fuman. We are Moose the Man, ya. Look after yourself and your family and stay safe. Alofa te lea tule ato sa vea mo oe ia malau fo'i au nanga malanga luenga lo whenga iai le nā tunu. Manua Viliamu Moe. Atalo fatu malole soifua manuia. Ia le sunga maiava fuo malo suisala onofia. Watching you from Brisbane, Australia. Tala fafti tele lavala tatu we tala peselea sa ili savanoa tatu te fasoai ya au se li poti fo I mai le tatu fale ta vale le Omega Cars e le telenga ya tongisia Pio Wilson.
You're listening to the incredible DJ. DJ. Put your hands up. Ia le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi i le nei fo i au uli o le asto na i le tātou porkalame muli. Ia le palunga muli le o le ava i nei le Radio Samoa o le tāno ava i le nei asto na i le tele o nei tau sanga whawhtai atua i pa ia ma le mamalu o le atunu. Ia, sa tau mamawhai i le ava lea. A leo mafuta mai. Ia, le pule o le tātou whaleta vale. Le Omega Cars, le ftalenga i hatung sia. P.O. Wilson, malo le soifo mnuia. I lau fionga le li pule. Ia, langi maso fo mnuia. E la mga fionga li atawa. Tai. Ioi, o le nganga fia po i pala nganga whamongolalo e whawhelo e tuai lau sunga po i pala fionga li atawa i lava ke lava mal palo. Ai te nane kudaunga whaponga Samoa. Ioi, ona o le fa to ma wa to polo ni fa to va o le po kalan buli nei ale tano ava ona mi sia foi le mamanu le tunu foi le po kalame le atawa ona se po kalame e matautia fo i o le unique o le po kalame o le mo ele tele o me moni me sa o po i lo tu me sa li tau tu pu to tunu Li la. Ia le nganga te pia la nganga whanalo e whatalo whatrai lau o pionga poi poli tau tai o tatu po kalai o tano ava e mau waile mea moni mani mea sao. Tā lau whasle fu manuia wha malo le tau wata ia le ataua. Ia, langi mafo i lau telenga tongsia whaftai le tua lo maua lo malosi. Ia, i se fo i teimi o te wala au tuai o e pisi o lai seini kon kalate atangata. Ale mea sili le nao na tau ai whaftai ua whaafino mai lau teimi. I le nei fo i astonai o a mai lau fionga le lipule a pe fo i le whainga luenga ia se lipoti o le neipa i aso o tōna i atu ia manisi fo i sa utou a whasoa ma ave i ele whautuanga ma le whasosoani le sailinga o se tāwale Ia whaatai mo le whaafilia la wasonga le ataua ona tūlanga fo i o tō tua lama lea whatau ba ai foi a tom siala to e te social media pa mo no so tatu tinu e faltava la te sili nei tu la le a to ona le wa si tonu mai a ke ole pasu 5 minute pe 12 minute tanwaina ana tu ai foi na kala au tu ai se ta si foi kamali mas faltu man no foi no mai pa sili Oni si feo tulanga tupe maua ma tupe masosoani fia maua le sosoani fa manga Metro Finance langa eu fate ia foi la ne tamali ina uano pun fa matala uma me au ili ono ni tulanga e o le fainga tare so i fuanga tulanga ala to ia yo e tulanga fa ia aini tulanga foi ele ofisia foi le tamali foi ni si to tamali o tatu atu ia na le tauni suafa ane manu ro ni tanga fa ale turanga ale mafu anga fa sole atawa e ngai tawu le siri ona ale wa si tonu na turanga ole si onga le tong siere me da foi tatu tunu e fe so ni fa lama inside out finance I can tell you the truth yours I will never hide anything from our people or from our Pacific people I want everybody to know the fact is the inside for all the details and that
ia malama tātou tangata i nisi tulang ele whape whaiso whape poto le ato le ai. O le tausua lava le ato sia te sosoani le pa ia mauluna o sa mwe whaumama tulanga me tau tupi. Ma tulanga ai fo i whekitawa inga ma tulanga nga e whaatustusa to i nisi tau tua. O le mafu anga foi le lenga ta penga i tō sia le tulanga le tōru tau sanga le mātou te ba ai e whantaba ta uma ta mai on whatau. Me le o le foi le stala ino ta bale. O le service no ta vale fai no bona fitness ta vale fai fu o mala me ka kansi toto sanga mo mo ko kanate o lona ma fu angalele a tawa ina ia fai lo to le pa ia mo lunga sho ta to tlu ele ma fai nga tawa nga vale ina e tongi sia le pa ia mo lu sho ta to ta mo ta vale e fa pe e ta uli lo ta vale ngalo lo mo le lo fa le ai o le ma fu anga to no le ta pe nga tongi sia toto sanga le ya to ia na tu a sia to mali fia po le tala na matu fa mamanga tulanga umba ye ui lava se nisi tulanga na patino nisi po i ole si tu violent ngadwenga ali ta waswafa ya alo te man ya ale tulanga na to ye to fa to si to sa ni shota to tnu wa le ato ma li la ma lo fa tai tau tele o le sina me man tu fo me ne finance ma fa le tavale e o malo lava ona vatul tavale tangata wale o to ano maile le dila, le car dila i le tangata. O le a o so ta ina o le tangata, malana tavale. Ma le finance, a le mea le te whaene, o le extra service mo tātou tangata. E ma mole toile nganga whaaftai, o lono winga. O le nae wha mautuina lava le vāno nofo lea. E le whapena o malona whātou tavale, ia ona tāwa vai lola ia le nā le maftanga, o le sa o le nā, sa o le lesa no anga le ataua ia o le amo tonu ana pa mo le ina ia telana di situlanga ai e o le tasi lua tonu to sanga wa o to sanga e ton paton si to sami ka ini met tu mai lumana e ta male tangata so san tau pa to ta male so sani pa no mo nga wenga wala la betunga tulanga na to ia e le ma pa no pa to si to sani la to si ta tu tlu wa le atawa malo faftai ia o ye ni special lo fa nga solo le table day o no le fo tu la lata le aso tama ia la le te se fa mantalanga le atawa ia no mai on pa so me to no le no pa so mo to ia la si spil male tu no le tanto wa le sito tu le lo me ka se ala tu le ne lo di tanto fa tawa io ai le fai mo lima se la la santa ma ta lia le tanga tangi con karate ai beta vale mo lima se la la tama to ia ai ese mele mi fio file ya to ese mele mi fio file to al lima se la extra le ia le malo so le me ka po le santa ma le to ma li la ma lo fa tai ta o tele ia le fa la wi lo le da la fa longo mai tina o le ke mi ala ngai wa ka longo ko sa vali o le ele tatou tuatusi o le lua se lau Cavendish Drive. Ia sa le mo tu me ai atoa. E prevang sa tinana to i falta ale me ala falta ba. Ia ka ai be lima se la ia tina pa ka tina fai fa so. Ma li la. Ia ani si tu langa le atoa ia te lola fa pupu ile ta maftanga ona o po kalami fantasia. Ja. Ai sambo ja, aber no foi sambo su meno tala mai au tele ta mal pela pitinga tele po so sangi to si te mo te ai me se papa mama abenga. Il lu se la che mi describe nei papa to i manka, lu se la che mi describe, in fa ne ba au mal tanto la landline, ole o iba lu fitu lima balu to silu o iba lu fitu lima balu to silu. Ja, ana pelo te pon pe ai o watasi pa bituono lima watasi o watasi pa bituono lima watasi. Ia abele nei tu lama nei taimi ala ia tawa ia e fai eo patawa e fai pu ma fonga le pulenga alo me kakas e mo mole tu ai lama le nganga le fata i tele la bala wasionga le ia tawa yo ai tina nei foi ia la usuma sabea mole a fo el po kalame matango fio le tano ava mai la bala matanga tawa a matanga to ma futa te yo mal nei tu la e mo mole tu lava po il fata i tele la bala me kakas la usuma po palo wasionga le ia tawa ia fa mo tele lava le tu ia fu fanga foi ia wa fo lu manai si manai manuia ia mo so mo so ia le pai fo anga pa ko me ka pa me ne ko tai mal dia ve fa mo e ta wa e vai mo so pe so ai mo so ni la to ni si tu langa
ai fa manuia tele lava le tue o fai balofilima ai me se ta pena ina tu foi se sia matanga fo oi Malo, wafte ma tele na la. ya mata titi tulanga ya di ia le tue ai fa mo lava le tue ya fo fuanga ya na tau le manuia ila so tu lava tele lava mal fa lava fa tele lava le ya kawa Wafte tele tongisia, la ufionga le lipule o le tatou faleta vale le omega cars, wafte mo fa mdianga wafte foi. I lau tautua ia Samoa i le tele o nei tausanga ma le teimi tate fesota i ai i lunga o le aso tonai ia maisi fo i aso le vai aso a ia manuia tele lau fionga tate felo i pea faso i fuia mo le teimi nei ya se foi mai manuia ia sui fua paftai o le fionga le lipule o le tatou faleta vale le na le omega cars em faiona ia nga i ai a wase fesosani lua salau Cavendish Drive i na I papatotoi manukau ia le ngata foi le na fai na van au lato ofisa o iwa lua fitu fitu lima valu tasi lua o iwa lua fitu fitu lima valu tasi lua po le o lua tasi fa fitu ono lima fatas numero na fa vai ale li pule tong sia Pete Wilson o lua tasi fa fitu ono lima fatasi tasi fo le nei fata vale na tatala lo fo i le tio le siufongo sa mo le radio sa mo le telo to sanga o mavai ya sa fe soso di mai lava ma fai paanga ma le radio sa mo e o mai lava le tai au le nei ya lo fa pena lava ona tausia le na va no fo le lei fa businessi ya ma tautua mai fo i le mamalu le tunu pa malo atu le to telo le tatu tunu o lo mafuta mai Telesia Booth. Thank you very much, Severe, for entertaining and the support for all our businesses. Best wishes from Fingota Daniel and Sia from Whangaparoa. Ia, po ina fo ile atu whangaloa. E ale te miute o tue ina, o lo Telesia. Ia, whapena fo ilu so, ia Daniel. Le tatu Cocomaster, www.cocomaster.com. The website na pa mna o yai. Ya, fatalo fatu Maninoa 27. Fatalo fatu the beautiful Lanuola le vai. Ia fa pefo I le uso taveu veu. Rex le vai. After you na o tonu watu malmanuia le whainga malanga le tamaitai. Ua le umise teimi tātou te wheilua iai. Ia, taveu veu manatu. Ia iai le whaamlianga le tua e maualo malosi. Ia, whapena fo I ona maua lava manoa tātou te wsota iai. So great to hear that beautiful Lanuola has made it home safely. And I hope to catch up with you guys fairly soon. Ia, whapea fo I whamanuia tuai. I le uso ia pestata malangi. Alex Fido, o le siufofonga le na, o le atatou le tio Samoa Fesotai. I la lo, I le Plain FM, I Kalestete. A lo le ngā lue whapena fo I le uso ia momoti, ia po le sunga fo ia soifua, ia male whaletua, ia lina. Patalo fatu waftai le anga le yane ina ua tātou whiloa I Ashburton, ia whapea fo I ia le maliu sa anga ia tuai ina e vai aso ua tuana I atu. Ai le silea. O Felice, talofa Felice Nicolao, o tala lei tapai, na lo le soifumria, ia whapea fo ia Malia Porter, talofa Malia Porter, na lo le soifumria, ia mautou umala. O mai leo tala se wha mai atu waile mata upule nei vai aso. O le wha mamla mai na le mata upule o le suia o tula fono po le te wina o le tula fono tau whaofi mo le tātou whale tupe tūtotonu. The Samoa Central Bank, la tātou wa tāmu mo le peselea, whamanuia atuai. Ilo uso e tavu veu, Rex le vai, ia male te mai tai o Lanuola ina uata. Nu umalmanuia le whainga malanga. Ai, mamori atuai ia whamai senga, i le tele o ainga, o
kufitia i le au pongisa, ona o le vala au pa ia le tua, ai maise, ia le tua fine po le fionga ia tele sa Ana Maria, famuina sua. A vele nei a vanoa, ma le lau e momoli a tuai, fa mai senga i lau sunga sua, le maupua na fanua, ia fa pe fo i po lau fionga fo i le tupufia famuina, tolu ma nave misiluki sua famuina, ma le faletua ia Annie, ia fa pe fo i le mamalu o lau tau ainga, sua ma le sunga ia se yuli malanga mai Samoa. Ia, e mai se fo i o Paulo mangafa a inga na lua, e le vala aupa ia le tua i le fionga ia tele sa Ana Maria. E le nei vai aso, ia fo wantu mo le sauninga fale a inga i le aso te au po le fia na nei. Ia fa pena fo i lona fale la usinga, ia ma le pe au fa ma vai i le mai aso fau. Ia, e le seisi e tu ma te e le finangalo le tua sua, ma le mamalu o loutou ainga fa pe fo i le faletua malolo man malo ia sia. Ia, ma loutou ainga. Ia, ona o le wala aua le atua i le afionga ia tele sa Ana Maria sua. Ia, lo fangia le atua. Ia, le fa moe. Ia, matafi malafo i le atua i le whainga malanga le tina. Pe a te atu lona sa. Fau mo le lalolangi o nganga i pulotu. Ia, a pa ia foi fasino awa. Ia le afifio i tapa au o le tu malo awa le mata afa. Ma le fionga ia le tele fa pe fo i le fau muina. O le tamba le fale, o le tupufia. Una ua langi ai. Le pa ia mawalunga ma le mamalu o mauta. Ma malai fai taulia. A wā le pēr ma vai tangutu wha pēr fo i le sāwha inga. A tua, ia mai se fo i le pa ia ma walunga. A wā le usoli i wha pēr fo i tama paa. A o le langia fo i o vai ala. E suai le tama le fale. A wā le fionga i le mataia. Ia wha pēr fo i le whaale lima ma le whaale walu. Ia ai maise o le launga e tausi a wā ia to o whaleata le to wha ia une ma le aunga malie whapea fōi le ua malona whale se furu ma le whaleanga furu ia o mātou upu ma mo le lei o lo whaanga ma wha mai senga ona o le tu ua o le malo ia sa mawhana le tua i le ainga, whaavau, paolo mangafa, o wō, ma se malua papa, ma e olo tangi mai ala. Manua ele afi na fafanga o e hani malingi o loi mata wa o misia o e lauta sana be a fai funga ua e fai mai a sau upu talini a te au e vai manu e si o fatu be a fai fo iwa ele kea ile na bea mana bea Soia ona polava o anga le fianga
mai pea I te radio kasi lima I wakolu a mo au ngā te sunga mo Kia ora! If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours. Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Aboi amu so. Bag. On the Enterprise Motor Group man ka. O uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akurea fia o show lau ka mai runga lau ala. Pa o koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O fe falkava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua korfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa I la esi, a le Our Kids Early Learning Centres I Aukilani Sauti. O le Our Kids, e whaavai anga nu o le Pasifika, o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whai aonga Pasifika, mo o lātou whale aonga I Aukilani I Saute, ma Wellingtone. Mo le lesi tala ino lau tama, po se talusanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, 215 Ovalu se lau, 215 Talo falava o le siu fonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
marketplace. Molly's a singer in the band. That's my sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly's a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the room. There's also plenty of birds flying in the sky, and also pretty girls. But the only one I know, and the one I love and adore, is the girl from Samoa. And the one I love and adore is the girl from Samoa. Te moere malama lama ilo na uringa.
I le vai ma le anganga e mamau mai. Ina le whano se tasi whatutua I a te ia. Ai a maua e ia leola e whawawau. O le autu o le tala inga e toe whanau fōina. Me pei o niko te moere malamalama I lona uringa. Na whetala ia Iesu e ao I le toe whanau. Le anana I te le malamalamai. A whaia lo o yaingi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o tau ta whaatekunolosi, o tau ta mamafa, maisi. Awa le la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no whangai aweanga iai. Tamaki Turuki, all together Auckland. Kia ora! If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours. Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission. Au ki lani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale wha moe moe. I tere ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz, pe vala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. In this update, a major police investigation's underway in Palmerston North after an officer was critically injured around 2 a.m, allegedly run down by a fleeing driver. Police say the driver failed to stop for officers on Amberley Avenue, but the vehicle wasn't pursued. They say the vehicle then struck an officer deploying spikes on Kairanga Bunnythorpe Road. Police Association President Steve Watts says the investigation's in its early stages. They have arrested 2 offenders. They'll be working out charges and the investigation will continue over the coming days and weeks. A front moving up from the Southern Ocean is bringing heavy rain today for western parts of the country. Met Service has issued an orange heavy rain warning for the Buller and Grey District ranges from this afternoon, while parts of Nelson, Canterbury and Western District are under heavy rain watches. Meteorologist Katie Lyons says while the South Island will bear the brunt of it, the system is moving north. So places like Taranaki, Kapiti, Wanganui, those areas will see some heavy rain as well. As that front moves further north, it'll begin to weaken. Met Service is also warning of severe gale force winds across parts of the South Island and lower North Island overnight. The Travel Agents Association's warning Kiwis heading to Fiji after September the 1st to ask their accommodation provider if they'll receive an extra bill on arrival. Fiji has quietly brought in a new 5% tourism services tax, which takes effect from the beginning of next month. TAANZ CEO Julie White says the tax is expected to apply retrospectively, so may apply to bookings that have already been made and paid in full. Picking up HIV earlier might help us stop it in its track quicker. The Burnett Foundation is calling for greater medicine access, more frequent testing and a specialised approach for Māori. It's all to achieve the goal of zero local HIV transmissions by 2030. That's news. In sport,
Australia are preparing to roll out one of the Ferraris of the Sevens game when they meet the Black Ferns this afternoon. Australia's all-time Sevens try scorer, Madison Levi, will come off the bench for her Wallaroos debut in Auckland. Black Ferns coach Whitney Hanson is well aware of Levi's threat. I think it's exciting to see athletes get an opportunity to play sevens and 15s, and it's a cool moment for her, and she's a big name in women's rugby, so exciting to see her if she does get an opportunity in that space, get her chance. But for us, it's always about us. The match is about to kick off. Matt Payne has pole for both race 1 and 2 in the Ipswich Super 440 after qualifying. Fellow Kiwis Ryan Wood and Andre Heimgartner are outside the top 10. Race 1 is underway. Race 2 is at 6:15. That's sport. I'm Sandy Hodge. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ia le na whanu matanu ia ma le pesela ngā I love you my dear aunt. I love you. Talo whai ia whawhiwhianga sui whiwhilau i la o le manawa o ngā luenga fo i o lisi sa ngā lue le nei tai au. Ia ma le tātou tānoa awa e te maua i le sao.
ia matawa lunga atu ai foi i le nei asu tonai whaatalo whatu whaafuina Tanielu Miriama Fontia ia whapea foi ia Liselota Risale Sepoima Pesaleli watching you from Hawaii. Yeah, aloha to all of you, our friends and families in Hawaii. Tō tili le au Hawaii le no wawai atu ile amatanga la wale tātou polo kalambe ile. So, yeah, whatalo whatu, ma ofo alo whatu mo to umalava. Masi and B. Alo le, so ifu maduia whame olo suwa whai leo o whai kai ambu i o kou i o. Tue whatalo whatu ile uso e tāweu veu. Rex le vai, ia, maneta mai tai ala nuola, malo malanga li la nuola. Moi moi whaaftai o le rau taunu watu malmanuia. Ia whelo ai fwoi maleta ma. Lau tā pau a patu, tā alofa lavali, malole so i fubuia. Moi moi ia alo manuia fwoi, ia o ele uso. Sefo Nicolau, alole so i fubuia. O mai lau whaamtalanga i le mata upuale na vesi ai. I le mautafono fwoi ma le pale mene o Samoa. I le neiva yaso. Wai pea no o vatua i la polo kalame o le vasala o tea. E o tu le asolua o le vai aso fau. Whaafonga Samoa i le tūlanga le au o iai le fono uso o le pale mene o Samoa. Sa o vatua il mata upolo nei, tali tonu iai le atunu, e iai le tūla fono teu tau whaofi o le a lote le pale mene. E mai pepe o ngā luenga le pale mene. Saua. Vaenga lona lua po le pepa lona tolu e ane na whaleo mai e le pelestene o le fono. Ia po le ofisili fo i o le fono. I le whaasolongo o ngā luenga le pane mene. Tu la fono la lea. Toe teu, tau whaofi, ina ia vaai i le whaalelei a tili. O ngā ruenga ale whale tupe tūtutonu, the Samoa Central Bank. E le ila ngā lai le malo, walanga le mea lava leo le. E au mai e tule epa, mari mongi, ma fontoe, ma ilato umaia. Le Hero Pipi. E le fia ia i le swinga i e whai nei ma teu. E le ila ngā fo i le malo, ma le pale mia, ma le minstau tupe. O ai le mata ngā ruenga. A o ai le whala popotonga. Na mua o lātou au mai ale mata upu lea i le kāpeneta. O le au vaenga leo le Law Reform Commission. Vaenga le tilo i tulafono, ma le teu wina o tulafono. It was never brought by the Prime Minister or the Minister of Finance. It was alerted by the Law Reform Commission. To get that straight, ia malama le lea. Lea ia le inofano fale pare mia sau malamata upulea. Pe o le minister fo tupe, po le minister fo tupe maua, mati ute le atu. Po I lava sisi minister. Not cabinet, not the prime minister, not even the minister of finance. But it was brought by the Law Reform Commission, and it concerned the government of the day. Na vava aila vangale iai. Tilo lo ia. O mai I lumo le pare mia, male minister tupe. Fono le kabineta. Pa matai loa na fau le tūlanga. O le teu wina o le tūla fono. O na toe whaofi lea o le tūla fono I pui ai. Ngā luenga matiute e whaatino ele Samoa Central Bank. So it was the recommendation by the Law Reform Commission to the government, to the cabinet, that this needs amendments. Ali foi e maro wa upuna le foi melisi tu. Tono nofo lava. Lote fu le tu la fono fa vai. E tu maoti ai le fale tupe tu ton.
Fai mai ma le fina ua le amai tu le epa ma le ala ma la tu ma fontoi. Aua le whalave lave le malo. I le tu ma oti o le whale tupe tu tutonu. Oi ona ia le whale tupe tu tutonu. E leo se whale tupe ale IMF po o le International Monetary Fund. It is the government's central bank of Samoa. A whaila o sila sila i ele komisi ia la tau te ilo ina tu la fono o iai ni whale tonu. Lea la ua la tau ave le fautuanga e ta tau na whaia ni teu teunga. Teu teuina la leo le whawai o le whale tupe tu tonu. Ina ia tu maoti le iai o se komiti whaafoe e whaulu i le te fono. A le mea lena sauai. E le ilopo o a mea se le kovana e whai. A o a ni ana whai unga e whai. E whai tō tasi lawa. Independently, there is no monitoring mechanism in place. Whawhela, ona sa iri, la mi o tonu o ia whai unga e whai. There is no checks and balances of whatever decision that the governor does. Tasila na tiunga. Ina ia tawa vai ese le iai ole govana. Ese ona tiute. E iai ma le tei fono. Ese ma le ofisa sili. E iai ma le komiti la tau te va aia. Ma tilo na ia mauti doa. O le lei masao fai unga ia. Awara mele na nei. O le kovana, it's like judge and jury and the punisher too. Whamasino, whatonu, o ia fo ia la fasala. O ila la tau te mate i tuina le sao ato toa fai unga i fai. Lea ua manatu ai. E te tau o na whaale lei atiri, o le whaale lei atiri la, o le whaia lai o nisi winga whapenei. Tai pe o na iaile nupi wha. E le te fono, e iaile CEO. E ele komiti whafoe. A le mea lea au mai e la wari ia. E mo mosu e whai ni tiu unga, le mea mtaapule. Whabai langa te tau o na lolo atu le whatupe. Ile me mana na o iaile IMF po le International Monetary Fund. Au tō whaafonga leo whaawinga ino le mea leile son na while la fwoi la toe avatu. La e whaafonga le mai le pāremia. Le kāpeneta. Ni rope na whono ane le tai au po le te milene. O le International Monetary Fund. It's a tail. O le siu. Pā o ina tātou whaatuso sainei i le mea ola. Ma le tangata ola. Po se whalapo le patonga. Ai o le mā lō tuto tasi o Samoa. O le ulu lea. Ma o le ao fo i lea. E wha mino i atu e le ao ma le ulu. Le siu leni. E le wha mino i o mai. Ma wha tonu mai e le siu. Le ao o le mā lō tuto tasi o Samoa. Le mā lō o Samoa. E whailo na whawai. So you know where I'm getting at it? The IMF is the tail. The head is the independent state of Samoa. The head wags the tail, but the tail cannot instruct and wag the head. Ah. Na mela le na le una vat. Ina ia mala malama le tangata ia. Ola wali ia wa lewa na tonu yo, ai fōringa mai, i taimi o mo lātou tautalanga.
O le matua lei loa ma vai tele ma fofonga. E manao, e whatonu mai le malo, e le tamai whala popotonga lea. Tu sape tele tupe. La tau tele I whatuina, le whale tupe tu tonu Samoa, le whatu le malo Samoa. Ai ni suinga, e te tau na amata mea le malo, e whaide tu alalo leo avatu le Law Reform Commission. E le nao le IMF foi, se whale tupe o le lalolangi, tātou te sulu iai. E whaalongo, le IMF, I le tula whono ma le mana onga o Samoa. Le malo ua tu o Samoa. Stop belittling ourselves by you guys. O tō ia. E mafua sea, tau te pala ai. Tau te whewhewhe I swinga fau ina ia manuia ai Samoa. O tau fōine ia. O tau tā mau. Ma tau wa lea ai Samoa. I le tūlanga o lou tau tau wha mau la loino Samoa e wā lea e le loa whaini tūla whono. O le si mea tau te whewhe, tau te musuai. I whainga fau ma tūla whono fau. Ne I sā tia ai le tūlanga o lou tau iai. Lewa no tau I, a tau te whewhewhe mo tau pala a ai. This is exactly what I call as putting a limitation on the capacity of Samoa to think outside of the box. You have put a limitation on the capacity of Samoa to expand and explore new ways and new developments to help raise the economy of Samoa. Palai, whiwhiwhi. Whila tau poto, e mitai nei no tau wata ma mai tele. A tau te paala ai e whaitu la whono. That is mea nā lai un avele recommendation a le Law Reform Society. For the Commission of Law Reform. Ua polonga le atunu. Polonga le au whai pisinesi la iti. Alonga le po talinga iau tau atu le whono le vāsa fau. Ua tau manifi mai manifi mai lo tau pongi sa tele. Ai le lewa no tau tono le mauta whono ma le parliament. Ai o ia Samoa ma tangata lau tele le nofo mata atu. E mara malama le lei le tula whono. You are scary cats. Take that from me. El mea pusi fefe vale. Pala ai lote. Pala ai. E wha au wau. Se tau tua le lei. Pala ai e whai atina e le lei. Tu la whono ina i a whai e ini swinga. Le lei. Mo tangata lau tele. Nā le polonga o tangata whai business laiti ia. Ua whai a lātu no ngā tupe. Commercial banks, loan sharks and small financial institutions. Independent loan sharks. Aia. Ua pule le whale tupe. I le mālosi ma le māwalunga. O lana interest rate e whao popo I lunga. O le tupe na no. A o le ala le tiute. A o ai le tutino. E o na ia le matafa yoi lea. O le Samoa Central Bank. Listen carefully. This is one of their core responsibilities and role is they cap the limitation on the interest rate added onto the principal of the money that was loaned originally in the first place. E me lale nā o le mawhai I tangata nere. Mai tau wina fōi
I le Law Commission Reform, Law Reform Commission. Ua sulu tangata I o le minister o tupe. Ua sulu anga I le palemia, ua sulu le malo sa ili se vai fufu. O le lātou tiu te lea. Lātou te whaata oto mai le ala fua. Ina ia pāleni le tupe maua tangata, le te leo le tupe na aitalafu. And the affordability of a person to repay that money with a very low minimum interest rate. Nesa mena whaia. Whauau ala ia tā alo ai, te mai whale tupe I commercial banks, I whai ai ma mawhau tangata I tonu I. Le kōwana malana au whaingalu. Ai whai atu teu te unga, ai wheo soi de whaali li. Mumusu ia nale la ia. Wa umana whaitau mua pasia, le whaitau ngā mua. Whaitau lona rua pasia. Ave le komiti whaapale mene whaapitoa le nale, tau te oi loa le lei. E umaroa na pasia whaalua. You know very well, 99% after it comes back from the Special Select Committee of Parliament, it will be passed for the third and final time. Amen. Wala ia. Talo whae ta ino e. Whai mai o nei au wala uma ina ia tuli ma wha malolo ese le komsina. Oi le kovana. Ese le pū mo o me ma fau I nei tangata. Ia o tosi sila foi. Yeah, this is it too, because there is a huge conflict of interest, but I don't want to go there. Leanga o le kovana, o le tausi, o le whaila unga atu le epa. Io, o le tausi, o le whaila unga atu le epa. Mai tuai le pa. E matai whatasi fo I mo tuilepa. Tano whapena atu, walanga o lele, I tala tala tele, I tua le mea. O sila la le malo I ni suinga te tau o na whai. La le mea tau te pala a I whai. Tau te fiu. Io e pēna o whai atu. Tau te fiu e whai atu au tō wawa e wā mata na a mio wha gangster lo ma le parimia. Nā lo tala noa o la malana Kapineta, de toi amana ia masisi toi fa manga menu le picole. Tulo alfa fonga le tudu. Yo. Le toi amana ia masisi. Alo lo fai le swinga. Tato wo. Fai le swinga, ma me tau no fai le temile nei. Le toi tau fa tali se so la blia. Tu ai pe fe e lava. Ai passi. Ya lava fai no mera. La mea no tau le tali. Le ai le whaitaunga momo. La mea no tau le tali ai. No, I le whaitaunga lona lua. Whalonga kwa le ma se leo sisi. Masau no mani fonga talai. Ua manu malo le ioe. Toi luak whalua. Ua manu malo le ioe. Ia le mea fo le nai o iai. I le whaitaunga lona tolu ma pāsia I loa ma le tula whano. These people, HRPP, and I'm not scared to say this, whele ai a ta tau le tau te pui anei. Ai tau te whewhe vale, pala ai, popole vale, Lei Muslim leo perfect. Ilo ye tui valea I le malo lea lo tau mawhai. E whai ni suinga le lei. Ao la unga uma na utu ye mea lau lifa mai ia. Ni sae le va. Ala mele tu fa sae. Ona iloa ila ia lea le ta uo teu te ungo me ia na tau mawhai tu nei. A lea na toi titi a sae nei le va. A le uto wawa I le mea le utu lai mai nei.
Wa leva na fai le mea ta o le money laundering, tupe ele lea sa ta tau na I loa mua lava le central banker. Fa manu loa, mahali ae, se li poti, ma se sue suenga. Tato black mark I Europa. Ea, le aia se li poti e mai le central bank. Ana le oti nili tamatiti leo Lorenzo le malu. I Vietnam. Fato a feo soi ma tilo. Lea le mea na le mawhai e o na whai se mea whapea. O le tilo atu. O tangata I whainga ruenga I whale inga. Tangata I whainga ruenga I whale ta vale. A o tupe I to tonu o lato accounts. They fear se lau afe. Where's the source? Where does the money come from? Why weren't they alerted earlier? I say, le mea na le mate tu ina mai loa ngofie. E la le source o le mea le sa wile tupe lea. Ele o ni tutongi whapene I lunga le tai lima se lau afe, ono se lau afe, o tupe o le tonu I te unga tupe o tangata nei. Tō wawa ailai le mea whai mai e tau whiowhi ai I le money laundering. Lea taunu au o whai e le te unga le te mile nei. Ai mumusu e whai. Ai nisi o mua mai ni la to kickbacks man la to cuts I mea nei e whai. Ala nā le no whai atu. E whewhe mumusu tangata nei e whai ni swinga lea ngai sa ti ai. O la to tūlanga ma la to mea lai whai. Ia le nā lai. These people have always put a cap on the limitation of Samoa's capacity to do and explore new avenues for new money to assist our economy. Ale mea le nā e te tau o na whai. Nā lai, pisa o ama, pisa I pēa. Ai emwe whale ata. Ua whai le mea loto I ele pāremia ma le kāpeneta I nei manuia le atunu o atoa. Fe ei pēa whapena. A taula whātu lau whionga I le saoli tuala. Ta wā tau pa utino ma le whalitua I a peka. Le tātou maketi o le vai o lora. Sfulma le tolu Lappington Road I nai o Tara. A ngā I iai. Ia. Maketi whatever. O lau I lua fu I le tunu. Ma I lau vai o le ola. A walu suifua ma lolo ina. So soani toi whaale leia I le tōtonga o le ate I a whapea fo I le whatungao. So soani le ngase o le matuati ngā mafufula o pona iwi maso ongo po ngā iwi. Ua maua oe I le ngungu. Aia. So soani I lau maisuka, diabetes, le toto mawalunga. It's all in there. Anga iatu I le mauta. I funga one e le fionga I le saori I atuala, ta wā, tau pautino, male whaletua I a peka, ia male mamalu fo I le usonga o lo whaafonga mai. Matongi le latu ta itasi I le neia uli, ta itasi mawhangwhanga o malulu kele le kalorkapu. Ha malo fo I tapu ai mai le tele o leita usanga I le fionga le saori. Nea lale nā, tausi sile ua whaalua o na tālu sanga le sunga se lele wa o le mele pisane se tu loa le suafa tu la epa o le alo le mari e toi whaasino i ngā teile motofono ma le pale ngā teile I lo mātou ainga le tai ma le whale manono Leanga o le vai aso fo I lea na te anei. Lea fo I na whai mai tu le po le alu avela na tangi. Te le rola po o sao le nā mepele. O le tangi whaasanga I la uli al mari ato ma le li panemia. E winga I le swafa la uli al mari ato. Ngala utoa vātua msa pula nā. Whai mai.
Wa umona tusi atu le plestene o le whamsinonga whanua maswafo i ate ia. Sei whafonga. Tauleanga I nai. Now the president of the land's entitled courts, his name has been implicated that he had actually wrote a letter to Lepa that the title La'auli le Mariatoa is still in dispute, and there is an appeal for that case to be heard again. Pamara tau tau le whangupili, le apili, le tau tau le suafa lea. A wuita whiwhi, tali mai loa. Ma le Palestine. Tali mai ma le CEO, le ofisili o whamsinonga. Whamsinonga soli ngā tulafono, e awhi ai, whamsinonga uma le atunu, uma le mta upu tau tulafono, e awhi ai, ma le whamsinonga o whanua masuafa. Whaasa o mai lava le sunga le pari tele. John le taiba le langi ia while. Wa uma le whamsinonga. E le ai se pili o iai I lunga o le matau pulea. E pepelo le toina le o whai le tala. Whamai o iate ia le tusi. O iai le pili I le matau pulea. Manu maloa iai le whale tolu mai inga e lua. Ta malia toa ma sa tupua. Whasino I angaifo. O maunga rona tolu. Na malai I whilongia. Manu maloa iai. Aloa ia I le whaonga ina. Wha le tulafono. Wha le anganuu. Wha le ainga. O le suafa maria toa. O le suafa la ulia le maria toa. Tofo le ma le siasi I nei mea o lo fai. Ai whai ai lunga social media, tau leanga mai, le fionga I le Palestine, ma le tusi lea a lewa mai. O lea solus, fuma le limo iuni le tausanga, na si ima vai atu nei. Na tā mau ai, and sealed. That court decision was sealed and finalized on the 25th of June, 2025. Ale o tausanga atoa, mamasina e lua. Talu ona tā mauma umale unga le whamsinonga. E matau tia? Ia. E matau tia lava. Le mea tāua. Ia pasia le tulafono lea. Ia pasia le tulafono. Mai tāua tele le whalongo le malo. O le mea le mana oira uri. These guys want Samoa to be continued, to be colonized by foreign bodies and foreign organizations. Wale ngata, wa te atu le pulenga whakolone. Le sawa ino I tātou. I pulenga whakolone a Peletania ma New Zealand ma siamani ma isi wheo lolo lava siamani. Siamani tangata nā lolo whatele I a Samoa. Lea lawa o maputu pulenga na. Ale o tau mawhai e wha mai le pule. E tau wala mai mea e policies and protocols. Ma lātou tū la whono ia. E mai sai e lima o Samoa, ma le sa tonga o Samoa. So we have been continually be controlled under colonial rule through policies, bilateral agreements too. Tātou te sei ni whengainga ma tangata nei, iai ia lātou tū la whono, e mātila tila lava,
e whai mata i le pātua o le mālo Samoa. E le mana o mia la, e le whainga mālo lea, ma o le ala fau le nā. Le tu la i mālosi ai lava le pālmia malana kāpeneta. Ma le fionga le minstau tupe. Minstau tupe maua le tunu ma la fonga. Pa peo fo i matiute. Moi. So be it. Le na watu le sao. O le Samoa Central Bank, o le matafa ioi le nā, o le mafu anga fo le nā nā lai. O na whatu. Your state-owned enterprises so that they can contribute to our yearly budget and budget support every single time we come to prepare the budget. Pa mal malama tu si aboli ia le la tu matua I pala a aitele e faini tu la fono. Simple as it is. Tau te whewhewhe whai le stock exchange. Tau te whewhewhe so se mea whau e tau whaa. Tau te tā ngofi lava o tau ma whaala I titi Samoa. You belittle our own country. You don't want Samoa to develop into something greater. Na whai whiti. Nā mūle mwhenu tātou whaia. O a whea tātou te whaia. Au tau le mana oi. Nofo nofo file mūle lei. Tā puai mausi le lei. Se e le matila e tā puai mai ai. As I alo le malo, I on whaiwa alo Filima. I ne whaigatai le malo, ona a ami tangata sili ona ata mamai. Mai le stock exchange ma lea. E le ai se whi awa New Zealand, ma le malo Australia. E ai a ina ai le ati nae tūto tasi o Samoa. We have an independent country and its constitution. E vai le pepelo I nei. Fe mai le mata I tuina New Zealand, Australia, ma isi atunu. E ona whainga tā ai, ona toe whaatanga tātou e lafo tātou tupe Samoa. That's bullshit. A bullcrap. Ion. Tan sal men, awa tō te tau wha whewhe pepelo. Whai le tala se. E wha popole I nai fuatangata. This is the problem with using social media, because you fight with each other and converse with each other to bring down the government. Whaaleanga le māloilunga I. Ona tau whaapela ia lea. O lo tā ina atu iei mā whauwhaunga o tangata matalia ina le mele tau te tala noa I le la pisi ma le ngasu le I. Ai le ai. O la unga ruenga la le nā. O le tau wha manino ma wha malama lama tangata I lanu I. Le anga o tangata sili ia. Ona tā hua I le wha tulanga ina. O le mā loa ma le atunu le nei. O tangata I lanu I e pule le company. O la le company. O le malo ma le pale mene o Samoa. O tangata ia e pule, le ilalo I. O la tau e whai le whai ungo o tau, pe te toe sau, ma toe wha ngā luenga o e tangata ia, tau amile tofi o le tumalo. See, that is the reason why I'm saying to you, you don't know how to deliver that message. La ki liva solo ia I ilunga I le mele. But the most important people are at the grassroots level. Tangata ia e fia malmalama. Tangata ia e le mana na o ina ia popole vale, ma atu matangi o lato loto, ma fua I tō me vale ia whailunga I, ma whatawa inga I whailunga I. So this is my job. To explain, to express, to deliver this message, to convince the minds of the most important people at the grassroots level are the people. We the people, for the people, by the people. Ala ina whai ina.
ia whainga malo. O le ala fo le na e lei o na malo, matu malo, whainga malo. Le lei le kiliva. Le lei le momori ino le tō whā. Ina suinga malia ai la ngono tangata i e pule i atatou. Ale mele u tō whaio. E alu ala tangata i e momori lana sāwali. I le mea la ua loto i ai. Independent way to express your own interest. Ele ai se collective consensus tātou te o e momoli e manuia tangata i laroi. E fi walala uri i rungai, a whatu langa le tu la fono le malo ua tu. Nai i whanu mera. Pisa o ai pea ai i oi le taimi e whaitau momoai, whaitau whaalua. Ma whaitau whaatonu, pāsia le tu la fono, ma tā mau sealed, stamped and signed, and roll it out. O tō sisila iai. Maus whati teinga lanaru o wātu nei. Whātu mai i lana watau o alei chapipi o le kola. Au mai fo i fast la tō i ma le lato poloketi. Tasi le miliona. Whao popo iai. Matupe e maua fo e tamaiti. Wa tā pena. Mō le tamaititi e le i whanau mai. A le fo i pispisa o ia. Whawhiang kā penga. I ka mai kiki e le i whangau mai. A le leanga le whare mai ma le mōni vai. O aina mafua ina leanga le whare mai. O au tau. O au tau na mafua ina leanga le whare mai. O au tau fo ina mafua ai. Ona le ai masioki fuala au. Ala ko ki ngā oi mai ai fuala au. Tele tangata ina maua nei. Tape uma cameras. Le ala le nao le sioki o fuala au. Le ala le nao le tutulu. Ma le pala. O le whale mai le tau te pisa o ai nei. Ma fua mai ai. O tau sau tau se ai whase fulu tau sanga. E mafua i se au no whai atu o tonu mafua ai. After these buildings were built, constructions left, and left with you, that you come up with a renovation plan, a maintenance plan, which you never had. Nai masa mea. E whawhonga sa moa le tunu antoa, o e la lango i la wari ia. O tau le nā. O lo whata tau fo i ai le sāwali le i atau sa vea. Tau tu wai. Tau tu wai. Nā ua uma na vai atu le vaianga o le tupe o le paketi mole soifua mānolo ina. Oka se te le. A o ai le i whatau nui no la tau tiute ma matafa ioi le teimi o tau se eia ina. O mai lo ma le whainga malo fau. Feita fo i matangata. Whainga luenga la tau ia. Po le mawhai le malo fau na ngā lue whatasi matangata nei. Ua au auna i atua e lua. Le toi tu malo tu le epa ma lana vaenga. A lai la lango ai ai. Ona o mai lore a whai me vale a whapea. O le tute mal matafa ioi. O le ai se renovation plan. Le ai se maintenance plan. Tape me pueta, tape mori, ai o mai, e ngā aoi, ma lau, fuala au, mai le warehouse, ale whare mai tele, ma le whale tala vai. Io, tō whawhonga sa mo le mafu angal mele, ale in tupuru pisa. Tua i o, teimi o mana le whai mai a, le whale mai. Ana o ta ua tua le mafu anga. This was the source of the beginning. It started from these people. Started from these monkeys. Nalo nofo ma se ei, ma wha lue, ma wha mawhana whana. Nano wha.
Whiwa I ta vale malo, whipasi I atu. Tā mai mauangi le pensingi ili. Au tangata ia sa ngā lulu e te tau, e ono masina loa o lo to toi o le sapalai le I o whala au mana mia wa lewa na tau o na lele le si oka. Le I whai au tau tiuti la mea lai o no tau tautu wai. Ma whasino sino lima, ma tustusi lima, ma tu leile le anga I o. E le whatu asifuru masina le malo. Ia. E si foli nā mea. Na iai le middle man I nā. Tui titi a le ai, ni kon kalate le iai ai, ni tangata o ngā tutonu. O le avengo tātou mai atunu I fafu. E iai fo le middle man I nā. E le tangata le mauaila na tupe I le valea. Ia. Lena whai nei le tonu le kapeneta ma le marofo. Tātou wo sa o lava. To the main supplier and the main source. Cut off the middleman. Tipi ma le tangata le nā sau so o mai intia. Sau matau a mō atu o tātou tangata e ave ma mau I whare mai intia. A lele walata mai fiti. O le ata ma mai. Second to none. More professional facilities and services of the most smart, clever, qualified surgeons, doctors, and medical facilities. Wafui. So se teimi atu tongi ele tupe le middleman, e iai foi maisi tangata lai tua, e maua maile la tu tupe I. Au tau sila ma tilo. Ile ofisa sa whasoa ma vai ma yei ngā ruenga le malo. Samoa's tender board. Tenders board. Tele fo ili, le ngau sa. Sa tu lai mai ai. Lea na tangata wale ina ai le fionga le li Minster ia luanga lau. Io. Sau luanga lau o lona tiute, ki lingi le tenders board, ki lingi atu le vaenga, ki lingi aku le mea. Get rid of all this corruption that was there. And it costed him his life. Because why? There were ministers. There were ministers of the cabinet and the crown that they own and run their own operations and businesses while they are members of the crown and ministers of the crown. And the prime minister at the time, he knew very well. O lātou pisinisi. Ai whaasoa mai ai. Ngā luenga ma kon kalate. Ne whai le malo ma le tenders board. Talo whai a runga lau. Tulou taulangi. Ai mese lefio anga ma le tu malo. E kilingi aku. Ai o mai kilingi ai ma le ola. Ma le soifua. Tautua ma le au ona. You see how much corruption that was there, and people knew what was happening, but they turned a blind eye. Tō fia de tangata na whioti ina ua le maua le whala au. Ona le whata malau I la tō ia, e ona ia le tiute le sai tonu I. E ngafa male, oka ina o whala au. Awai le na ole oka, tango le telefongi, mavidi. E alu fo ile awalo le whaasoso ina mai o tupe. Ale malo, tenders board, the Ministry of Health, the Ministry of Finance. Ele na o tātou foi. E mua whatatia se oka. Ina company sa palai mai whala. Yeah, leina whai atu. E ono lo masina, that was the policy then. When it's down to 6 more months supply of the medicine, you have to place that order straight away because it will take time.
We are not the only country that places order for this medicine to come on time. Ai vai le whaulu malo, leanga ua, leonga tasi futia ma le umele le lato talitu nunga. Langa le ai sisi whai ngā malo nei luma atu, matua mai. La le whai ngā malo tu le epa ma le ichapipi. O le tātou whai ngā malo le nā, sa tātou tautua o mai ai. Mana nau fo iai o tātou matua. Peitai. Wa alu suanga o le vātele ma ua tātou vava ai atu I me ie whai. Mea ta o le whātautala mea. Wana o I lātou lava. E iai le li o lea. E manu iai. Wa lea mawhai o na tafe ma whaasapua I le lau tele o le atu nuu ma tangata. Ese. Ua whailonga lanu si a tātou mea. Ua whailonga tangata si o tātou mea. Paua lāne mea tau na whai. Tātou wo e sui le malo. Le mea na le na whai. Le mea le na le na tupu. Mai o te whawhetai I le atua. I was part of that movement to change the government. I was there. I was one of the most vocal voices in people and mouth that contributed to change this government. That's it. If you want to do, tangata mua le na taunu umailo I la uli I New Zealand. Ma le pola kalame mua lava leo. Nā ngai mailo I la uli. Ma au whaasanga tu loa e sui le ula, ma sui le titi, sui le pale. Ai la fua I ona tawa. Ma la utu o lalo, la uli. O le malo si anga o Samoa o lo ta oto I fafu. Ia lo foi tangata. Ia amana ia tangata. A apa mai, whata ua tangata I fafu. Ele se le tala le na. Ai avatu foi se tu alalo. O le fina ngalo foi leo le parimia. E malama foi le parimia. O nei ai au kilani na uluai whātua I le uluai a inga o le whātua tua I le atua Samoa ua tasi. And that was the formula to honor, open, start that campaign. The influence of people outside of Samoa. Lea ngai mafua lau tala ono le marusianga le I. O le tonu se fulu il fast fulu pasene. O le tupe sosoani le paketi a Samoa I tausanga uma. I tausanga fa le tupe. International Diaspora Remittances. Olo sa lau miliona, fit sa lau miliona, valu sa lau miliona. I tausanga uma. Samoans influence because of its international diaspora. Remittances. Namatua tali tonu le lei le fionga le li parmi ai lau tu o lalo na matu. O mai na tu ni nei la inga tui Wellington, tui kala estete, se e Australia, fatu tu a inga. O pou tu toa ia, o tangata marama lama o Samoa. O la tu tali tonu I le sa vali na matu. O au tele I whai atua ua ngaoi e tu le epa ni whanua. O te le I whaia fo I se tala I sao por kalame ua ngaoi e tu la epa ni tupe. Never. Nā o policies lava o te tau tala ma tala noa, ma wha soa, ma wha manino, ma wha marama lama I le atunu. Ngau sila le wha. And you are able to convince the mindset of the most important people at the grassroots level, which they are the voters. They are the company leaders that vote you in and employ you to where? Into parliament. Ta ua ia.
o le malama le lei. I le finaunga ina ia li liu mai le loto o tangata. Ia le lau tau sisila. Umana whātu nei tū i le loi Wellington e fia ainga I Kalastete, se e tutuila, mamanua, se e Australia. O atu le malo tele o Amerika, o lunga I Alaska. O fia. Tolu se fulu ainga te tele le whātu tua le tosa mo o tasi all over the world. A le ise ainga I lalo ifo o le ono afe tangata. E whaasolo e amata atu le lima afe, whaasolo lunga le whai numero tangata. I se sila au kilani la tau i. Tu titi a ono afe le whai tau au whai o le a inga le tasi. A ono afe la whaasolo lunga e valisi, ai tolus fulu a inga. Se lau valus fulu afe sa molo I atu nu I fafu. Wala lango whaatasi, suil malola. Nā mena tupu. Pāu lunga vai. Kiko. The rise and fall. E o mai tai aule ni. Paka le lua fe luas ful markasi. Kokolo. Snap election le lua fe luas ful malima. Malimanatu. E pispisa o e toi foi mai. Never. Never to the Sina again. Man tua fo le tala na le na tusi apelu ayavao. Tunu mafono apelu ayavao. Never to the Sina again. O le Sina. O le tulu. E pa u I totonu o le mai. O le Sina e pa u I totonu o si tama I afu. O si whaata noa na whawhanga ai ma whaafai lele ai le tuna sina. E ala usu le tae ao e alu I ai. E fusi le tuna ma kisi le tuna. E alu I ai le afiafi e whaatou whae le tuna. Ai peitai ua whasia whaafua I le tangata le tuna. E se mai ai le sisina Malaysia na tuna male. Ele I toe fo I ai lava le te maitai. Ele toe fia vava ai le nāno fuanga. Na o mafau fonga le anga e o mai I ate I lona misia tele o le tuna. O lana uoma mai o le tuna. Never to the Sina again. Apena o male melea. Fa apena o male melea. E le toi fili e tangata. Nisi e toi o mai e ta ele ma wha malu. I le wha ta noa lea. Wa umar tau taimi o tau ta ele. Mana tua foi lau tala na whai atu. Le ala ngā upu ma tau tia a palangi. Te leo wha tustusa. Ai nao. Fofola atu wha pena ma. Malafo atu ilu mamea. Tango oe whātustusa po ai e whātustusa I ai. A o lea fo ilo na winga malona whaasamo aina. You will never be able to teach an old dog any more new tricks. E le mawhai ona e toe a ina se ta I whau ua matua. Ini tonga fiti fau. Ni mea fau. Ua ngata, ua papa, ua tāuwhia I le malamalama. The cognitive thinking is in decline. Ia manuia tele leo tātou atunu. I tawha e fio le lalorangi. Nisu sila nei mātunu mamau. Ma le tāpua inga alo tātou atunu pele I Samoa. Wa umana whai atu lau whawhitai. Hawhitai astona I uma sa tātou wheiloa I ai. Ma pati le tātou ava e na ua whaasua le tāno ava.
Le lau le atunu. E tau ai uma i ai tutonu i langona o finangalo. Ona lui lea ma amata o na whaasoa ma momori ipu o le tai au. O i tātou te whaasoa ai. O i fo i na mawai manatu. Na tō ai manatu. O le atua o manatu. O le atua o whetalenga. O le atua whaitofa. Ia, anga le mai le atua, vai lo tusa so tātou manuia. Sa moa i tawhai fio le lalorangi. Whawhitai, tatalo, matapo i mai i whaiva o le a taua sa vea. I le tele o nei tausanga. Luas fulma le ono tausanga sa moa. 26 years. Has finally come to the final chapter and end of Tanuava. Au te pole. O le a wha la wiloa, o leu te mana o i wha surprise ui. O le a ese fo le fola, i le mea te vai ai, o palu i ma le tātou afa. Mo mo mori ai ipu o le tai au. So be happy and be excited about all these new developments. But I want to thank you from the bottom of my heart. My soul, my mind, and also to my families and many, many of you. My fans all over the world. Na yo ainga ma wo pele ma paanga totino. Nisi ua mātutua nei. Nisi ua whai i langi le whaulango. Afrika kula i ai. I le whase fulu tausanga ua tuanai. E atoa fo i le masino se tema le whase fulu tausanga. O le tautua. Whase le launga tusi. I newspaper o mekasini, o le tio, upenga o ta whailangi. Ia ua whase fulu tausanga o se tamu i titi na whanau le nā teimi. Ao ni pepe na whanau i le luas fulma le ono tausanga na amata i le Radio Samoa. Ia e fo ua mātutua ma whaini o lātou te ito lua ma whanau. Ia mai eva le lau whaumalu, a lewa e mai le no fotua i nei. Na iok ta mama na iok ti nā. Alofa tele ma o tau uma. Ia i oso ma tō whawhine lunga le api o fōlinga. The same and likewise. Thank you so much for your prayers and your wild wishes. I will not leave you. I will inform and advise you of the next move. Ia le au tātou, ama ave le tātou tāno, ava ma le tātou ngā ngai fōwhiwa. Ai ese le fola o le a tātou tā aloai. Ria tele tātou tunu ma toenga o le nei aso tunai, o le ua 7 minute wa te aile tu la wha. Anga le atu le tua, le au whainga aluenga tutofi, au tau isi. O au pele ia, o le au whainga aluenga le tua. Father Michael Enderman, you have been a great brother to me along this journey for so long. You know, iai fo i le. Masina na se ima vai atu nei. Whaelonga ai le tolu se fulu mon tupu tausanga. Talu ona tau ave le tofi pātele o le fionga. Ya Father Michael Enderman. Tele o tau, e alu le aso o lisi o tau swafa, ma lau ma tola o lau o tau swafa. Ta ma matua ma lolo. Ma mea tanjelu. Filemoni tu ngā mala. Oka le to tele o i lātou. Ta ma matua, wha malua peteru. Deu o te asio. Isi o whai lagi le whaulonga. Ia ma outou uma le mamalu. O le au whainga aluenga lo whaafonga mai ne i pa uu ia te au. Ai le le tawa whai whapena. Reverend Larry Tole Foa Lavea Tupai. Ai maise outou uma o loo iai tutonu. O le mafutanga a whaife au Samoa so o whatasi i au kilani nei.
Reverend Lucky Slade wa whai langi le wholanga. Pastor Boavai Mika, lem whai o na ngalo whoi, nea whoi te tai. Ai mai se, le sunga, ya, Reverend Alessandra fui maono ma le whaltua. Ya eti fui maono. Anti whafta yatu, ya te ulu o mamau. Whautuanga le lei le tele o tausanga. Ia whapena fo i le sunga ya Pastor Louis Bonifacio, Pastor Anne Bonifacio. O i lato umai ulu fale mai i le mauta nei. Sauninga lotu, sauninga whawhitai. E moli le tō whapa ia le atua. E le whangaluina outou umalawa. All the pastors, the reverends that we have crossed paths somehow, somewhere, sometime along this journey. I want to thank you for your kindness, and I want to thank you so much for your blessings and well wishes and thinking of me and blessing me with your presence as well. Whata iatu lau whionga tele ai, Edwin Puni. Whapena fo i na ia uso, so alo setu. Matamua lapa. Awelua New Zealand. Toa tele o tau, le sunga ya soa, vanga nā, ne nia. Paul Ftelenga ya le atungi. O le tātou nuu i ngā tai, o lii. I West Auckland, Avondale. Toa tele o tau. Ia. Whangata mai I se whamtalanga. A wao le toi whā tātou aso ia aso ngafua aso lua aso lulu. Whāsolo solo tu ai le nā mai aso se o lava. Ina tātou tau mā vai. I le alofa maleanga le leio le atua. I le avai aso. A o le tā ua o lo tau silafia. Ina nei manatu le atunu ua autu ua whaapo e vanga le tātou mawhtanga. Pe o te sola fo I whai o le pō. Ai le lei le tāpina pena atua I lava whapea a ua autu silafia. Ina nei whaafua sei. Ona o sai stepi le valea. Ona whapea leo le atunu. Ka ingo, ka ipua a fulea mi o lea di ile kua kua lunga sa ele maalu loa ai le sei whai mai se tala. Alofa tele mo tau, tamam tina matua. Tina matua ya tapuitea ma le tamaya sofa tuiali ya ma le whanau I nā I takapuna au mua ave ma le whalitua ya au auna. Hans Webster ma le ainga. Tātou ainga I nuu mamau. Tātou ainga I nuu mamau. Ai maiso tātou ainga to tele I Samoa. Lo ainga I pule ono I Salafai. Lo ainga I tu mua atoa. Lo ainga I le vaa o fonti. Ma lo ainga pele. I le fale manono ma le ainga I le tai. Tātou ainga tuile manua. After yat. Ia maso o se. Tafa lava lalangi. O lo onof te talo matapu wa I mai le to tele. Au te matua la ngona le lei. Le mawhanawhana. Ma le pai mai o au tau tālu sanga. Le ala fo le nā e lei o na wha malu si au. Au te tāpena ma su e le mawhau. Ina ia le lei. Ma malama le lei. Ia tātou mata upu. Awa e se ale me pisa o le paramene. Ma le mea e talo no I eile I tau o savea. Ina ia wha manino ma wha malama ia te oe. Wha pula vaenga SS. O le tala lea ma le nganga whaaloa. A whai fo I wa e sila wa sa I le ia tau. Ia pa o le tau tamali I fo I o se tala ma se winga ma se ambio. O lo I nā le titi whai tama o Samoa.
e te ita a te vave alofa. O e fo le matua mo pō, e māsani a la pō, e a la usu, e a la seu, e whaatonu fo lau. Nui te leo tātou ainga, ia whapea fo i le tāpenatu, o le upfolfola, a le au whainga aluenga, i le asua tai au. Mai se fo i o tātou ainga i lunga o le apio fo linga, Facebook page, ma le tātou YouTube channel, please share our program. La tātou o e tāle pese lea, o le fasia i mawhauwhaunga, le pese na tūsia e la utina. Ai usu e le a taua sa vea. O le pese lava lea lea ua whaima au tū o le tātou, e tatala i le tāno ava. I le lua se fulu ma le ono o tausanga ua tuanai. Whafonga o le a tātou mā vai ai. I le pese lea alo tina. Ua whai i langi le fōlaunga. Ai mana tua pēa o ia. Ina ua uma o na tusi le pese whai mai siau tama. Le a tau. Sa vea? Tango e pu e le pese lea ma tuu tutonu o sau recording. E mana tua ai ia. Ia, o lea o pepese e fo i lea tunu. Ma mana tua i lava si o mātou tina. Ria tele sa moa. Tātou tau mawai le pese le a tau sa vea. Sa masani o le tala ai le tāno awa i tausanga uma. Ma aso tōna i uma mo le lua se fulu mon tupu tausanga ua tuanai. Alofa tele mo oe. Soifua ma ia manui. Soleilo a fufua wa umata uma o olea le pungai ua e wha apea mai ai o whea alofa maoni o le alofa e tau i le oti ta alofa i o umanatu o leo wa e tu i alo ufatu e mana tu a le amatanga ia upu mau loi mata na e whai mai e le ai se unga o la ta mafutanga wa e ilo nei leo langa ma ua sui fo i olo uanganga o nei mau mea na o mana o iai ua lelea uma i le ala sila sila mai a ia i nei mea ua o fai o lalo i foretu ma mau o te tau atu ua o fo i mai ai umatu o si o uola fasia ita i whaiti o ngā ai mo oe o te le i whaafiti sa o whai a mea sili sili Talia oe e lo ua inga ua mautu le masaninga o a uma o whaitionga na malo oe i lo ua lofa whai mai e te whaatau waa ne ulangia ua tele o tangata ai o tele i la ngona Sau fitia umai le alofa
sila maya ia I nei mea ua o whai O lalo I foretu unga mau o te taku atu Ua o fo I mai ai Umatu o si o uola Fasia ita I whaiti o ngā Ai mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ai mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Pretty lover, walk on by. Pretty lover, don't you make me cry. Can't you see, girl, my heart's beating for? You're the only girl that I adore. The first time I saw you, oh, you look so fine. And I had a feeling one day